apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Hoy, Ador! Aldaw na! Apay, adi ka pa ilang mapanagpasada? Kuding ti jeep bakit? Okay. Gaputa kuding tilugan. Agilad kamot ditan ng agmalmalam. Ayapaw, sayang tel daw, Ador. Apay numapan ka agbirok iti daduma pagtrabahuam nukas tang awan biyahem. Ay nawaw, resdek nga rod ita bakit? Mabambanugak mo't nagbibiyahe. Maminsan lang iti makadomingo ti panaginanak. Ita paritan nakpay. Ay unay ka mo't tayo. Aginanakan to, inton nawadwadan ti awat mo kanya. Ay nawaw. Rumbang nalaang agsapol ka pa iti sideline mo. Iti kasta, dakdakkel ti mayawat mo kanya. Nawatam, Ador! Dakkel sa mo tinapasadami ta pare Ador. Ay, anya dakkel. Kat no kurang pa nga isubmit ko ni komandar. Si kakit di nagparbangon ka kanwa nagpasada paray. Samay, eksakto la na pasadak paray. Walang labes, walang kulang. Ay nawaw. Ay kat nawadwad mo nga ano kasta paray. Ay, tagtagari pare No kaya mau, sumurot ka kada kaminton malpas ti biyahe tayo. Sa dinaw, parilitaw. Ijay secret place. Ay nawaw. Ador! Apay bakit? Si kamot tagtagibalay ita, Nay, anyat kaya't mo asawain. Si taglaba, agluto, aglinis, aginaw kanda dumapay. Anya? Adda reklamom? Ay, kuha. Adda reklamom ko na. Awan bakit? Awan. Very good. Sige, tadda na patag apa pa na. Siguradum lang ang analinis ti balay asang patak. Tano saan makaraman ka kanyak, Ador? Na. Apay nga ay asikamot ang taglablab anak ka. Apay, ayan ti asawam. Ay, kuha, nanang, nagudong. Nagpalingke. Ay, nawaw. Ay, di na ngamin masangaw. Iso siya akong tinaglabanan nang. Naginaw, kaya naglinis dito'y balay. Kasano ako na madi na masangaw. Kat awan mo't daduma trabaho na. At damot laang dito'y unag ti balayaw. Wano saan at dayjay tirsina ni Isabel ang makichis-chismis. Kuha na nang, nasakit ka nung amin, ti iman ang aggalgal. Tiko namkit day, sadot di asawam. Nagadupay la rason mo. Kuha, saan man nanang? Ay sos, di mo isakit ni Pele. Ngamin, nabayagan nga amok, nga an-anderan na ka. Sana puno day tananang. Sa anak mo't kit apander iti asawak. Talaga lang kami na nasingpot kan nagagatak. Kasday lang nanang. Ayawan mon, Ador. Nakailag ka man mutditan. Siga mo bakit? No kaililat ko launay. Talaga nga awan aasensuan da tao, takasta ka mat. Imbes nagtrabaho ka, saan? Taadda ka mutdita nga agilag-ilag. Imbaglangan atawan pa'y anak tang, tano adda ay sos, amangan nunatay dan itibisin, gapo iti kinasadot mo. Ay, nawaw. Jakman amo, no apay asikapay laeng ngamin tinakiasawaak, ginayuman aksamot ide. Kasano arumang ay ti panagbiag ta, no kastoy laeng, di mo mat-amo tagsalukag, hayap! Makauma abiyag, awan pa'y didiskartya mat iti biyag, di sinamag ti pamilyam.
Anya ngay tinsangpet mo ama si Dador. Kuha bakit? Di mo imbaga gumatangak. Di mo kat nagpalingki ka. Kaya pa, usaraman mo utak mo si Kador. Sika tinagapo ijay ili, tanagbiyahe ka kat nga road. Nagpalingki ka kumamutin Pasensya ka na bakit? Diyak mo nalagip ng agpaison. Kat, anya ngay ti sidaan ta ita. Nga, ha? Agsidatan iti tamudo. Sige, tagsublang ijilay. Mapaanak pa agpalingki. Sanan! Rabiin taon. Mapankalaangan di takanto. At dalitsunan ijay. Iso ti gatangam, ta ison ti sidanta. Malangarod bakit? Urayan na biit Tay nak gumatang itilitsyon manok. Kasano ti biyahe ngay paray? Adamo ilan na wadwad. Adamot paray. Mayat ano kasta paray? Ay. Kaslat adu pay ngem na wadwad day ta Siyempre paray. Saanan low budget. Ay nawaw. Ay kinasayat ano kasta paray? Angem kasano ngay ni komandar. Amangan no sa pulin na kano maladaw ka nga gawib manayin. Awan parikot iti dayta pare. Siyak ti makaamaw. Ayaw sa garudan na kasta. Happy mga garudan no kastoy lang paray. Sigurado pare. This is it. Pansit. Ay nawaw. Sa dino tinagapwam, Ador. Nakaring ka pa yung lagayan, bakit? Naggapwam kunak. Nag-overtime kami. Ado nga minti, pasayeros. Ado'y tinapasada. 5,000 amin tayo Butoy. Na. Ay, nawaw. 5,000 mat ngagpaiso. Siyempre Jack kiniskis yan. Tapno buong ngayawat ko kang kabakay. Nasaya at matnukas na. Ala, ingka manganan tananganakon. Makaamukan nga agkalong ijay kusina. Umuna akon amaturog. Makaturturog ako na yan. Una yung ti asawak. Di na pa'y nadlaw na kainumak. Basta'y kami ti kwarta. At tal na mo na dagaws. Ay, inak man la di kusinan. Mabisina mga agbayso. Di kan sama tagpampanunot, Ador. Ha? Apay ngay at pinaglalaok mo matanda giti puraw kandi kolor abado idi naglaba ka. O, kita man na nagbalinon alabang ti puraw a kamiseta. Ko bakit? Pasensya kan. Jack mo't napansin nga dagayang puraw a kamiseta kadagitil na baak. Hayawan mon, Ador. Absent-minded kan sa. Ha? No kasano ti kinapartak mo nga agmaneho. Iso kumama ti kinapartak mo nga agpanunot. Saan akasta? Kasla di mo matamutar aramidam. Unay matikas ta pa nagsasawumon bakit? Apay, masaktan ka kasta ka de? Kaya't nakatumpaan, kaya't nakadiswan kasta? Ha? Sige, padasam! Tamakitam ti di mo pa'y nakikita! Feeling? Ikagluton! Mabisin akong! Saan kumamatin at tiagluto Tanay, kasta unay... Pagreklamo ka? Na. Nuko nakamapan ka! Mapan ka! Nawatam! Ay, pare lito. Kasla naliday ka magpari, Ador. Apay aya? Kuha pare, saan man? Ay, pare, agsat taman kitinton madamdama. Ay, kawan na. Di talaga yan. Go ako dyan, paray. Sige, agawid aklabi tayo na agdigos Agsarak tanton itisigod, pare. Ay, kawan na. Ang maguri ka man, paray. Ha? Nay, apay pare? Makalawak, Anya ti madlaw mo, Idi damo ka, ure ka sa ti panang pilik ko kang kagadi mo kaya ti sumurot nga siya. Ita, si kamat ti agawisin. Ay, naumak tumit amang dengdengag itingiwat ni bakit ko pare. Iswa mapantaman ki diag palpaliwa basait. Ay, win pare. Palpaliwa with matching. Pare,
No need to mention dahi ta pare ang mga nod na makangag. Kanayon mo na marabya na sumangpot di asawa ang filay. Ayun, tatang, pasaray parbangon pa yan, ano kwa? Apay adapay pasahero sa itigas dyan nga oras. Maluklok haga nga minukas di sumangpot. Nukas ano ka? Naibatog tumang nga minti kwarto kita yan kipaggargarahyan na. Kuna naman nga da itultulod kan sunsundun da apang night shift duty. Dagitay agub-ubran sa iti call center. Call center? Un, tatang. Nasaya magaron ano kasta. Iso pa yung magadan di asawam. Ay, iso na lang nga mapuy-puya damay. Un, ngam saan na balay, kakabailan naman. Kun makaturog pa'y mat aging gainton agbiyahe man ang tagsapa. May isa bagay Ay, baglay ngayon ta nagaga di asawa manakaw. Iso di mo ko maunay ngiyong iwatan narigatan. Nay, papanamador, rabiin kun, kasta unay mo't abang law. Anda sunbuag, Filay. Sigurado ka? Uun. No di ka mamati, di sumurot ka. Oo niya, sumurot ka. Ay ikwa. Saanin, mapankasiksik ka. Magyaman ang rod bakit Ay sos, kunak laki din mo sumurot. Naspaktilakad no bilang laang. Sapay agur-uray ni Mercedes ije kantaw. Apay na paulimak ka. Aday bagbagam. Kaslag tantanamitim ka mga. Ay, kwa, awan. Adayamit. Mala, mapanakaw tani. Maladawak iti papanak. Anya nga oras di awid mo? Diyan mo. Sumangpetak tulatan na. Ay, alas 3 ang iti parbangon. Gumawan pa'y laang ni Ador. Ay, naglukon. Pingingatan. Kita agman ti cellphone ko. Ang mga no nag-text. Awan mag-text na. Napananangatan ti loko. Awagak man kiti. Jakmat makontak. Ituloy ko kit di maturog. Ang mga ano paawi dun day dyan. Apay nga itaka lang asumang patsi ka, Ador? Ay, naginom kami kada pari lito. Kalpasan ti biyahe mi. Nabartoy ka. Isungay turog kun ije balay da. Kan? Ayan tinapasadaam. Atoy. Ay, nawaw! Nagadon! Inurnong ko day taparakan ka. Tapno di naksersermunan. Matitilang ak ngaminin iti kinangiwat mo. Makauma. Sige, tagpalusak. Agbiyahe ak manen. Iti kasta, adda manan yawat ko kun ka inton malam. Kumusta ngay paray? Nginiwa-ngiwatan na ka manin ni Maripilay. Sa atin paray, intad ko ngamin adagos ti 10,000 a pesos kan kwa na. Nagtal na ba't adagos? Di na magno nagkapuntin tagmaw. Siyempre, imbagak nga inurnong ko manipod pa nagpasadak. Ay nawaw, ay kunaki di na kwa. Noon niya pare. No imbagamon Ay nawaw, asino ngay may tagtatakaw amang amin at tinakaw na pare. Wawan ngagpaisaw niya. Ay si Kante da sugar mami na. Sana all paray. Talaga dakkel ti tama na kun kada diya bakita niya. Shh! Tangiwat mo pare lito. Agasem man ta imbis si Kati agbayad. Saan ta isubay agbayad? Among pare, bayat ti panaglabas na kitel daw. Kas lalo mamlamis mo tantirik na kita asawak. Anya kaya mo sa wine? Hey, kas la na po kawan ti panagayat ko kun kwa na. Ay nawaw. Ay. Di mo ibaga nga agayak ka ni Madam Annabel. Hoy, Ador,
sa dino manan ti papanama. Kanayon ka matan arumar. Nagtal na ka, mamay. No di mo kaya't nga ipadingal-ngal ko dahito 15,000 kang ka. Ha? 15,000 ko nam, Ador? Wen, matoy oh. Kwarta mamin dahi ta. Agsartang ka mat siguro na sumanaog. Panawan ka dito. Di mo urayan ti panagawid ko Amangan na inton bigatan ti panagawid ko. Anya? Ikang kanto manan inton nagawid Inakon! Ay. Sa balin sa daytoy na. Agpaspasada laang iti jeep ti asawa. Ang nagdadakkel mo't agatad itid na kanya. Madiday tuyo na. Sapay ka na yun nga awan. Nang runa itirabi Sa balit agparparik na kanya. Di kan makapaglibak, Ador! Iti niya, Feli. Sinurot kayo kinilito idirabi Isukat naklangarudan, iti bakbaket pa'y ngam iti siya. Apay ngay adi ka nagbirok iti buben. Aday umat anapin pintasak ngam iti dayjay. Mas sexy apay, kan nakingkinis dagiti kudil ko. Napudpudawak nga aday ngam iti dayjay abakbaketan. Ha? Diyak maawatan no apay masapul nga isukat nak iti dayjay bakat. Wala, adayo analalaing iti kamangam iti siya. Wen, pudno na pimpintas ka. Ken napudpudaw. Ken siksi ka. Ba't lagayang? Apay nga rin masapul nga agbabae ka. Ngamin, di nakpulos pagsasawan iti agkakasakit asarita. Kas iti sa daw, makauma. Ken no anya pa'y di tang agkakasakit asaw. Amunak nga andingayan no da parikot kaw. Amunak nga isakit. Kang runan iti amin, di na imparik na kanyak nga wan sirsirbik. Nariknak ken kuha na ti panagayat ti may nga asawa. Adi mo impaay manipod nagasawa ta. Pakawanan na ko malakay. Sorry. Pakawanan nakmat Pinadas ka mga awatan. Ngam suray. Jakon ka ba lang teraramidam kanyak. Ibabam unayin ti kinalalaki. Pakawanan na. Ikari kang balbaliw akon. Mangrugita manen. Pangasim lakay. Ay ayatan ka unay-unay. Ay ayatan. Day tati balikas akayat ko amang ngagan kay kaiday. Idi ay ayatan ka pa'y. Ador. Pakawanan nak. Ngam saanan asikati linaon ti puso. Ador! Ador pangasim! Di nagpanawan! Ador! Ay, nawaw! Amin analabas kat dakas. Anadam nga rut ti panagsaritam, tapno di nakaisukat ti asawam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang dadray aw, kan liwliwa, kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, nawaw! Nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Mabit lang, salay. Apay ay nagkulit ka si Kaboni. Di mo't imbagak ken kaasardengan nakon. Kwa,
Kaya ko lang mga itagkang kato'y regalo. Paraan niya nga min aya dagita a regalo. Inal daw ka amang mangted, ngem inal daw met ajak aw-awatan. Apay, di ka mauma. Iti ka ano man ka, diyak maumakang ka. Kasta ti kinapatag mo kanyak salay. Daytoy laang ti maibagakken ka, Bonnie. Ha? Anya ngay day ta? Agpagwapo ka pa'y, sanak to armen. Ay, nawaw. Grabe ka, Mike. Pudnaw, ano gugwapo nagiti nagbalin nga iksmaw. Ngam maluloko da, Mike. Apay no sungbatan na nga minay. Padasan na, Mike, ah. Ikarek, di kan tulumda ang iti din naksalay. Di kan to pagsangitan. Promise. Sanak to ngagbalin akas kadag iti ex mo. Talaga asaan? Ngamin, pangit ka. Yay. Gwapo da. Ay, nawaw. Salay! Yahoo! Salay! Ay, nawaw. Adamanin day tabon. Anya nga tamanin ayat masapul na. Payman. Yahoo! Salay! Umayaan! Anya manin ayatir aramidam dito'y balay si ka Bonifacio. Ay, kwa, si Kamit, di mo mutan ibalik as ti simubukal anagang ko, ah. Kasano? Kat makapasurun ka. Nakadagdagulit ka. Sa nabalay, pumanawa mo ila daghouse. Apa, man na maitad ko, tigagarak kang kasalay. Anya nga min ayaday ta. Ay, happy birthday, ah. At titirigalo kang ka. Ha? Atoy, awatin mo na, ha? Ibatim di tatugaw kat pumanaw kan. Amangan nga min no sumangpet ni tatang ko kat makita na ka. Amangan no anya pa iti panunutan na. Ala, panaw. Birthday pa itang nakasungsungik ka. Sige man langay, mapana ka on. Itay kumapay ah. Ha? Surun kon. Adda ka matgaya maun, Bonifacio anak ka. Sa dinaw tinagapwam. Di talang nanang. Ha? Anya di talaang. Kan apay akas ta tilangam. Saan mo't ama iladawan ti rupam. Nagrigat ama idruway nga nakaw. Apay nala ada launay, ayan nanang. Ha? Ay ni, apay mo't anadamag mo day ta anak ko. Basta, ibagayo ti pudnaw. Apay nala adak launay. Ay na, tinapatag na singpot ka. Nasaya at kataaw. Kun adda respetom ka dagiti babay. Talaga nga rod nala adak? Saan kunak mo't? Guwapo ka anak ko. Ha? Ngam na ira na laang siguraw, amas nagugwapo da ngam itisi ka. Isumila nga. Talaga pangit ha? Nala adak. Pinapintas yun at explanation na. Ay nawaw. Asino nga min aya ti awanan bain anang ibaga pangit ka. Ni ka di manen salay. Ay, una lang. Ay na anak ko. Ay. Di nga min armum akit tay babae amang ilaban kun ka. Jay babae adi nakit-kitaan ti langa. Ngamkit day, jay adda iti kaunggan ti pusom. Apod no nga ay ayatem. Saan atay babae apasig apapintas. Ngam reno kerma ti panunot na. Ay, ayato nga rod ni salay. Ay na anak ko, masaktan ka laeng iti day di asalay. Amok ngagbalbali tumo ila ni salay. Makita ng tumo ila ang amin nga effort ko kang kuana. Ay nawaw, nagadaw a babae dita anak ko. Adayo a nasisingpet dangam iti dayjay asalay. Ah, Iwaras mo nga min adagita matam. Panagkitam. Iti kasta, makabiro kamuten iti asawaem. salay? Salay? Si kamanan. Kaano na nga yasong batan? Nabayag ako nga agdadatong kang ka. Agbagtit ka ka din, Boni. Ay nawaw. Iti day ta kinalaad mo. Maalampay laang adamagan, no kaano ka asong batan. Ha? Agpakpakatawa ka kade ha? Kasano ka? Kanayon da ka may alulukwen na gitagbalbalin na boyfriend mo. Uray pa'y kanayon dak alukwan. Saan mo't unay anasakit? Ha? Ngamin, gwapo da.
Kan may sa, isudamat laang ti mapukpukawan ngamin napintasa. Apay ngamin aya, di nakpailasong batan, salay. Ikarik, sang kanto asaktan, di kanto pagsangitan. Ay sos, pumuraw pa'y ati uwak, sakbay ang mapasamak ti bagbagambuni. Ha? Di ta ka man langan. Salay, mabilang! Ho! Di na kumamot panawan, ha? Pangasay! Di na kun riribukan pa'y buni. At danubyo, agbiro kalaangan iti sa baling armang. Ay, nawaw. Si kalati babae nga ay salay. Pangasim, sangwan na. Agsarsarita tapay, kumasalay. Pumanaw ka ditan kunak lang arudan. No di mo kaya't nibulos ko amin nga aso me. Nya, ay, saan Sige, salay. Pumanaw akon. Ngam magsubliak tumanan, salay. Ni Dominic tinag-text. Hello, babe. I'm on my way. Sunduan ka. Usar ko to'y sports car ko. Urayan nak dita paraangan nyo. Asidega kon. Ay, nawaw. I-sports car ka no ti usaran na amang sundo kanyak. Ay na, nagmayatan. Kamaudyanan na. Makalugan ak matlaangan iti sports car. Aday ta, naornos ko matan ti buko. Bagay ko mat siguro to'y red dress ko. Rumara kung dito isilet ko. Mapan ko urayan ni Dominic Ijayruan. Lumugan kan iti tricycle ko, salay. Itulog ka iti papanam, salay. Ay nawaw, mamin ano aya nga ibagakkan ka asardengan na konbune. Apay aya nagtangken ti ulom. Mamin nanumang nga ibagak, ajak tumaumakan ka, salay. Pumanaw kan bone. Amangan no adda pay makakita ka data. Kat anya pay ti panunutan da. Unay kalaki din aya, salay. Panunutan lata na may sak at tricycle driver. Pasaheros kamay. Isu nga umay kan, ta itulog kan, salay. Hoy, Boni! Na? Di mo dadaulan ti aldo ko! Di kagbugaw sa anak mo tatulang, salay. Nukas na nga rod, pumanaw kan iti sang wanak. Di mo dadaulan ti mut ko! Hi, babe. Ha? Hello, babe! Amay. Ada ka di palikot? Riribukan na ka na ito yung lalaki? Ay ikwa, saan mat, babe? Birbiro ko na lang kano tinakabulos nga aso na. Ay, kwa. Kasta ka di? Wan, babe. Okay, umikan. Lumugan tan iti kotse. Papanam ka di manan, Boni, anak kao. Nakapulis ka mal. Ay, kwa na lang. Kaya mapanakagpasada, Mapan ka agpasada, wano mapan ka manan, iti balay da salay. Kwa, duwada na na. Ay na anak ko, sarda nga munday asalay. Mangbiro kalaangan iti sabali nga armum. Saan? Nilasalit ti ayayatag. Hawanin sa balay. Ay nawaw. Amok akaya ternak tumo ilang day di nanang. Nay, ang dami nagsardeng ako, chiti batog da salay. Sa bali mamut ako, chintig gamday ta alas tawd. Isuka day ta ginang sundukan ko, na di namin sangal daw. Nay, tagijay dahan. Bimabahadan iti kutsay. Naging nagagdapay iti lips. Ay. Awa na talagan. Adda sa bali ni Sally may labs ka. Anya piman ti laban ko nga. Bulok mo ti tricycle ka. Kontra ti sports car day ta lalakay. Aklo nagsantigasak ka. Talagan saan ada kami kanisalay, tinaituding iti tunggal may sa. Panawon siguro, ang tapno sarda nga ni salay. Patya ka naragsakan iti sidong day ta lalakay. Malaksi da ba nang?
Nagwapo pa'y. Ay, awam mong bunay. Agbakan sa atalagan. Hoy, bunay. Nanang? Ay nawaw, nakaad-adayo manen ti nakaiturungan ti imatang mo. Takapim nay, nabawon. Ay na, wangag paisaw. Apit damagam kapik. Ay, nalipata mutay. Anya manen ayati pampanunutam, ni kadimanen salay. Ay, kuha nanang. Ay na, buni anak. Itala maamiris ko nanang. Adugayam ti sakripisyo kon iport ko kani salay. Uray ka sa no ti panangiwalin-walain. Kan panang did mana kanyak. Ket okay lang kanyak. Talaga akasta, anak ko. Ay. Nung amin ay ayatem ti may sa tao. Nakasagana ka ang mga ramid iti amin. Uray agbalbalin kan atanga iti panagkita dagiti tao. Awang magkit di pagbabawyak kadagitay naramid ko nanang. At least, I try my best. Ura ididamo pa'y lang ka. Amok nga loser akaon. Unmat kit di anak ko. Ngamin, saan mo mat amaamuan ti sungbat na? No saan mo nga impadas? Ang di ka kadimaawanan iti namnama. Amok ang makabiro kan tumit laeng iti babae akagasat mo. Miss! 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 Ha? Siya ka di daw awagan, Manong? Miss! Miss Beautiful! Panag ko nakawali mo dahi tayo. Naragrag mo ngamin iti tricycle kaw. Ay hala, ngag paiso. Ala, agyaman ak unay, Manong. Imbaglangan ta nakitam. Sapay adda amin akwartak kan agkakapatag nga idik ditoy. Agyaman ak unay, Manong. Ay, awan anyaman na adeng. Ibagam laeng no kasano ak ang makasubalit, Manong. Iti kasta, makabawi akmet iti kinasingpot mo. Ay, saan na adeng? Pagrebeng nga aday ta, kas may sa tricycle driver. Ken uray saan na kon ngawagan iti Manong. Bune ko namlatan. Nasamsam it pa adengken. Okay. Sika nga rin ti makaamo, Manong. Ay, Bonnie. Ay, sika ngay adeng. Anya ngay mati madaydayaw anagamaw. Milagrosa. Mila, for short. Ay, nawaw! I'm Bonifacio. Bone for short. Milagrosa. Mila for short. Uy! Bagay! Naangaw kagayam, Bonnie. Dom, honey. Pagandaro mon ati kutsim, tamapantan. Itulod na kun iji balay. Rabiin. Una. Mabit lang Ay na, anya launay ngamin ayati pakakumikumam di ta cellphone mo. Awan. Wrong number. Mabit lang, ta-replyak man dito. Wrong number ko na, ngam text kamot text. Nan, kita ak man. Nen. Apa nga nagaw mo mutan ti cellphone ko? Muto dito, sali. Isublim ti cellphone ko. Mahal mahal tarupam. Adapay darling kan sweetheart. Ayop ka. Awanan kay tibain. Check boy. Sali. Awan dito. Pampalipas oras lang na kita. Sikat ayatek, sali. Pampalipas oras tarupam. Agbreaktan. Kato na. Day talaga yan. Break di break. Nagado dita. Apay, tikunam si kalaya ti babae. Ala, bumaba ka na ti ko check. Magmagnakan nga gawid. Anya? Nanang, ni Mila. Iso ti baro nga rarmat. Mila, iso ti inak. Naimbag nga oras mo, balasang ka. Kastamot kada kayo, Nana. Agmanuak. Kasya na ka ti Diyos, balasang ko. Imbag man, takinayat mo ti simurot iti anak ko anagawid. Pudno ka day, asi ka itan ti ar-ar mo na, balasang ka. Wan, Nana.
Pudno dayta, nasingpat ngamin ni Bonnie. Ay nawaw, imbag ka pa'y balasang ka, ta saan mo akit kitaan tila nga wano itsura. Saan akas iti amammo, mas kay kayat na ti gwapo, ngem iti ugalay. Ninanang mit. Wan nga rod, nana. Kaadwan ngamin itan, kat mas kay kayat da jay adda pang display da iti social media. Umuna pa'y laang apa nagkita mi ka ni Bonnie, amukon anasingpet kan responsabling anak. Kang runaan iti amin, na respeto kadag iti babae. Amaw, magustuhan ka unay para iti anak ko, balasang ko. Ha? Ay, sika talaga, nanang. O, anya bunay, di mat kunak ngamin idikan ka, adum teng tumula ang ti babae aparakan ka. Ninanang nga talaga. Agar-ara magpailakan mila. Saan ko pa anubya? Intong kwan umatrasahin. Anya? Ay na, amok nga isumot laang ti papanan na. Saan ka, Mila? Balasang ka. Ah? Malalaman, nana. Ti maibagak laang. Kat kanayon nyo kumaapilyon ti agbalin anasaya at iti padayo a tao. Laglagi po nyo akanayon nga adda aklaang ditoy amang suporta kada kayaw. Salay? Bonnie, mabalinta ka dito ang sarita. Ah? Ay, kawan na, ha? Umay ka. Ay, agtugaw tayo ti dayja banda. Apay, anak ko na mapagsaritan tayo, Salay. May papan ka data, Bonnie. Ha? Di mat agar-aram ka kanya. Ulitin man ti agaram. Uray may sal daw laang. Sumbatan kan adagos. Ay, nawaw. Aguri ka man. Apay, agtagtagay na pa kaya. Saan, Bonnie? Pudno ang mapaspasamak da ito. Pasensya kan, Bonnie. Itaklaang ngamin an amiris. Amas importante gayam ti ugali ngam iti itsura. Uno lang ati may sa tao. Ha? Agkupas ti kinagwapo kan kinapintas. Ngam ti ugali kat saan. Nasayat, ano nakamiris kan, Salay? Un, Bonnie, iso nga arman na kun. Itikas na, sumbatan kan kat agkalay satan. Pasensya kan, Ang no ididamo ko mapailaang akas panuno mau. Birigog ko ma. Anya ti kayat maasawan, Bonnie. Naamiris ko ngamin na sa anak ang maibagay kang ka. Ngamin, napintas ka. Siya ngay, kaslakdaan alang gutsay. Kayat maasawan. Di na kun kayat. Ti may bagalakang ka, Salay. Saan mo kumakitaan ti akin ruar alang at ti may sa tao, Ti biro kam, kaya tao nga agayak kan mangipatag kang ka itinapod no, Salay. Bonus la siguro na no makabirok ka iti gwapaw. Kan pudpud no ang mangayat kang ka. Ay nawaw, nagadupay lang asaom. No di mo kayat, di saan? Nanang, agayan ayat kaming kamila. Kagsagana kay to at dumanon tay taon. Oh, makitam. Kunak tupay kat nga isumot laang titurungan na. Ay, wengarab. Kunaki, di no dyan makaasawan niyang. Diyan mo ka, agbabaak ako na baraw. Ngun agbaak ka talaga. No saan adim tang nimilay ti biyag mo, Bonnie anak ka. Sa hinabahaba ng prosesyon, sa simbahan din ang indeng. Ay, stay, tuloy kunanan sa dayjayan. Win sa nanang. Basta kas jay. As long as it sounds. Agyaman ak una, iti kanayo, nakadayo iti sibay ko, Tauray na laadak. Kanayo nyo latang ay bagagwapo, Iso nga, awan dwa-dwa. Talaga ada kayo tinak, nanang. Kutuan, talaga mo't nagwapo ti anak ko. Kas nakunakaon, ada aklaan ditoy amang suporta kada kayo kinimila. Kat kablaawan kayaw iti umadanin a panagkalay sayaw.
Agtalinaadlat ako ti kinasaya at ti kaunggan nyo nga agpadpada. Bunay, anak ka. Ay, nawaw! No napintas kan nagwapo ti rupam, kasta kumamat ti kaunggam. Di ka agsasao iti patapos, taamangan no kanamto dagiti insawsawang mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang dadrayaw, kan liwliwa, kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, nawaw! Nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Mare Mildred! Yahoo! Maray! Ada ka kaday! Umayak man, Maray! Si kamat gayam Marison niya. Anya ka diti maipay ko ken ka. Ay na, agyaman nakta na danon ka, Maray. Adda nga minapatag nga ibagakin ka. Umay ka, tadumanon ka dito'y balay. Kinapudno na, kasangsangpot ko lang, Maray. Amala, agtugaw ka, tamang isaga na akbit itimberiandaan ta, kabayadan ti panagsarsarita ta. Ay ko, Maray, oray sa anon, agdardarasak ngamin. Itid mo laangan akwarta ti pameriendam ko, Maray. Ha? Ay, joke lang, Maray. Ay, nawaw. Aguri ka. Anya itayon tay kunam nga ibagam, Maray. Ay, kwa, Maray, di mo't agpapautang ka. Kasta nga rod, Maray. Apay ka day. Kwa, Maray Mildred, agpakpakaasi ak. Pautangan na ko, ma. Ikarik, bayadak matlaang adagos. Promise. Ay, kwa, Marison niya. Ala ka din, Maray. Agbayadak matlaang adagos ko naklangarudan. No kayat mo di oray agaramid tapay iti kasuratan. Ha? Ay, kwa, mano kumaya ti utangan, Maray? 5,000 lang, Maray. Promise, bayadak matlaang adagos. Sige, pautangan ka. Ngamnay, pangaasim, Maray. Bayadam matlaang adagos. Unkunak mo't, Maray. Di ka madanagan. Bayadan ka abayadan, sakbay nga agtapos dito a bulan. One word is enough. Mark my word. Kasla ni Manang Sonya, madya nakita ka naggapo di tabalayo, Manang Mildred. Wan bakla, iso nga rod. Apay, anya ti ginagara na dahi babaita dito Ha? Ay, kwa, in may mat imutang. Ha? Adda ka nung amin napatag a pangaramatan na iti kwarta. Anya? Ay, sus! Apay, di mo pa'y ayan nadamag. Ti, anya, Georgina? Ay na, kat no natiwod nga agbayad iti utang na dayjay. Kahit ko asawen, narigat asingiren ni Manang Sonya. Ay naaglumang pa'y kano. Basta kasjay. Ado ka no tirason na, no adag singir. Ay nawaw. Ay nawaw at talaga, Manang Mildred. Aguray ka. Manungay ti inutang na ken ka? 5,000. Ay nawaw. Ay, sigurado thank you lang ti ibayad na iti inutang na 5,000 keng ka. Anya? Saan mo't siguro bakla? Kat no nagkarimot abayadan na matlang adagos ti inutang na kanyak. Talaga lang ha? Ay na. Kare-kare iso ti amok. Ayam, bareng
Urayan tayo, upod numatlati karinakin ka, manang Mildred. Mami, panagbabayadan ni eskwelahan mi. Ang mga numalipatan nyo ti tuition fee. Wan ka di anak ko, amok day ta. Nasahat nga ron ano kasta. Ilasin yung ti pagbayad ko. Iti kasta, saan nyo ama ipautang. Narikatan, ang mga nusaan kayong to ang makasingir adagos. Sa pa istrikto day di pagadalan. Wan ka di ka agdanag ta nailasin kon. Mapan kon tulat ta singer ni Marison niya inton bigat. Irason ko nga agbayad ka ni ti tuition mo. Iti kasta agbayadan iti inutang na kanyak. Sige mami. Istriktuan nyo nga min, dagita papautangan nyo. Iti kasta, agbayad ta adagos. Ikan nyo ida iti due date. Kun agaramid ka iti kasuratan. Iti kasta, adamit pang tenglan nyo ano bilang. Wen, isumat yar aramidak. Ngam gapot agkumari kami kat ngarod ka ni Marison niya, diya kung nagaramid iti kasuratan. Ay nawaw. No negosyo, awan kinumare, uno kinnabsatan, uno kinnumpare. Business is business ako nada, mami. Marison niya, inmayak ta umay kung singiran ti inutang mo. Masapul ko nga minan, iso pang asim tagbayad kan. Ha? Ay, kumare, pasensya kan, ngam awan pa'y kwartak ita. Ang mga numabalin nga ikanak pa'y iti pawayway. Apag huston to inton agpawit nila kay ko. Agpawit nila kay mo ko na, Mare? Un maray. Ni, apay, napanan na aya? Ha? Ay, kumare, agabroad, mapan ijay Japan. Ay ka, nasaya at ngarod ano kasta, Mare? Inton ano nga iti ipapan na, Mare? Ay, ikwa, agap-apply pa hilaan. Ay, nawaw. Isa apang nga asim ka di, Mare. Di nakpay sing-singiran mo. Agsublikan tulaangan inton dandanin ti katapusan, Mare. Ken, kasanoan manang Mildred. Nagbayad ka din ni manang Sonia. Ay, saan pa'y ngarod bakla? Oh, nakitam dayta. Ay na, kung naktupay ket nga agbalin at thank you ti inutang nakin ka. Ay, sapay kumata saan akasta. Kinunanamat nga agsubli akto inton katapusan ni Jibalayda. Barang ano agbayad tumutan. Ay, was! Awan ti pamatik iti dayja ason niya. Iso nga inton maminsan, di mon papautangan dayjay. Ay sus, malugi ti negosyo iti dayja at tao. Ay, wan nga rod bakla. Oh, masetas nga inakinalalan. Napintas sakit iti aldaw mo ita, Marison niya. Ah, ay si kamat gaya, Mare Mildred. Siyak nga rod, Mare. Katapusan itan, iso ngayon mayak. Ngamin, iso matiin bagam ide. Sana ya? Ah, ay Mare. Makita ka naragsak ka. Adamot siguron pagbayad mo iti inutang mo kanyak. Ha? Ay, jay Mare. Kasting amin. Ha? Nay, apa yan, Mare? Marison niya! Agan ano kan ngay? Mare! Tulong! Tulong! Tulungan da kami! Apay ka day, Mari Mildred. Anya ti... ha? Ni Marison niya, pare. Kalat-lat na natumba. Ay, bakit? Hoy! Bakit? Agring ka! Sonya! Sonya, bakit? Hoy, Ilong. Ilong. Ada ka di pa ni Mare Mildred. Ay na, agyaman na nakaringkan bakit? Ay, kumusta tirik nam? Mayatain? Imawag ka center. Ket naibagada amang imbaon da kano iti ambulansya. Tao may da kasukunan. Itaray da ka kuman ket iti hospital. Ay, nawaw. Anay ko. Apay nga kabil ka ngay, mat. Ay, dulduk. Kun kunak lang da jay. Iti kasta, di na konsingiran ni Mare Mildred. Anya? Ay, unay kamutan bakit? Amom ka diya nagdanagak iti kasta unay. Nagpamarang kalagayan. Shhh! Tangiwat mo. Amangan no adda makangagkan ka.
Tinasayaan, umawag kamot na ang EJ Center. Ibagam anag subling ti puot ko. Iti kasta, saanin nga umay ti ambulansya. Anya? Alan umawag kan. Ay, nagalas ka ti kasta nga ugali ti asawa mo nilyaw. Nanang. Apay, di mo mabagbagaan di asawam. Mangibabain. Ay, abo. Namin ano na binagbaga. Awan lata. Ay nawaw, nagpuskul ti rupa na nga umutang-utang. Ngam di namit nga rudam mo abayadan. Tidakas na, naglaeng agpamarang. Agasamag, takampay iday kat naawanan iti po out. Ipalpalastog na pa'y gayam kano amapan kay J. Japan. Ibagbaga na nga agabrod ka kanaw iti mabay. Huwag nga ron. Anya nga tayo ti kasayatan nga ramidak nanang. Tapno isardeng nanti kasjay nga aramid na. Ne, kasla ni Marison niya amat day jay. Agisalsal lapay mat kadagiti linabaan na. Agtalubulan gayam ti utang na. Nga maging gaita, di pa'y nagbayad kanyak. Payman ta dumagasak di ta balayda. Okay lang kumano sa nga ribo lang ti inutang na. Saan mat? Dakkel mat din agatad ti 5,000. Iso masapul asingirak ni Marison niya. Ilyong lakay, ilyong. Apay aya. Agdardaras kami. Apay aya. Nakitak ni Mari Mildred nga agturong ditoy. Sublatem ti salsalapay ko. Darasem. No damagan na. Ibagam nga awanak dito balay. Alakit din. Awanin ti adupay asao ilyong. Alarom warkan. Makaamukan no anya ti ibagam. Basta di mo ibagbaga nga daak ditoy. Ay nawaw. Naimbag nga oras mo, pare Ilyong. Nay, sika magay maray. Naimbag nga oras mo, mate. Imbag man ta, nakadagas ka? Adda ka din ni Marison niya, pare. Kwa. Awan mo ti asawak. Napan e Center. Napan nagpa-check up. Madikano nga minti bagbagi na, maray. Ha? Kat no, kasla isumat tinakitak nga agisalsala pa itay kadagiti linabaan niyo. Ha? Ay saan? Siyak da dyan, maray. Siyak lang ita dito'y balay. Kasta aya. Sige nga rod pare. Baliwak tumanan ti umay. Ay, nagrigat matlakit ding agpayson ti agsingir iti utang. Apay, mami? Saan pa yan nagbayad ni Auntie Sonia? Saan pa'y nga rod anak ko? No namin ano ako na nagsubli-subli di balayda. Awan mutlat ta. Agsakit kanumat ni Marison niya. Apay nga min na pinautangan nyo pa'y lang, aya? Kat maasyanak mat nga rod kenkwa na anak ko. Kunanamat nga min idi akasapulan na unay ti kwarta. Iso a pinautangak. Una, ngam itatada kayo matag kasapulan. Di na matag bayad. Kaasi kailangan agsubli-subli di balayda. Bayamon anak. Barang iti sumaron a panagsinger ko kat addanton pagbayad na. Sapay ko mga rog takasta, mamay. Ni mat Auntie Sonia day jay. Ay, tinasayaat. Asit gak. Auntie Sonia! Ha? Dennis Baraw. Kung manok sakit kayo. Uno, naimbagan kayo? Ha? Ay, kinapod no na Barok. Kagap-gapok lang ang anapan nagpa-check up. Aya? Iti kasta lang ayo. Kaslasan kayo mo't naggapo iti doktor. Ay, saan man, Barok? Kagap-gapok lang iti doktor. Sige mapanakon. Mapanak pa'y ngamin gumatang iti agas ko. Ay, nawaw. Mami! Apay din anak ko. Panagkunak kat awan sakit ni Auntie Sonia. Ha? Nakita kami itay.
Nakasarsaran ta. Nagpigsamot amagla. Ay, day tamat nga ro ti suspetsak anak ko. Numapanak ag singer ag lemeng. Wino saan, irason na nga ag sakit. Padasan nyo manin ti mapan iji balayda. Wan, mapanak tumanan inton bigat. Jakton mamati no ibagana nga ag sakit wino anyapay dita arason nga ibagbagana. Ay naman ang Mildred. Kastamat la kano ti aramiden na. Kadagiti dadumaan nakautangan na. No sana matalimudaw, napan nagpa-check up. Wano saan, adda napatagan na panan na. Ngem, adda langgam iti unag ti balayda. Ket no pumanaw ti agsingsingir, rumwarmatin. Ay, nagalas lakit din ti kasday nga ugali na. Ay, sinabi mo pa. Now you know, Ate Mildred. Ikakpay iti maudi agundaway. No talaga saan nga agbayad, mapanakon ka ni Kapitan. Wala! Nasasaya ta kasta ti aramida, manang Mildred. Kumusta kan, Marison niya? Panagkita kat, naimbag ka na. Ha? Ayun, Mari Mildred. Wen, naimbag akon. Iso na lang ta. Taan niya, Mare? Kwa, Mare. Anya akwa-kwa, Marison niya? Di mo ibagang awan pa'y pagbayad mo. At idug una yan, tintad ko apawaywayken ka. Iso pa nga asim taagbayad ka mat kuman. Tanay, masapul ko mat ti kwarta. Ay na, dagulit ka mat, Mildred. Di mat imbagak idikan ka, abayadan inton adan kwarta. Okat, kaanon tupay ngay day tamare. Inton? Inton matunaw? Inton? Pumuraw tiwak? Wino, inton agibos ti lubong. Ay napangaasim ka di amare. Kasapulak ti kwarta. Iso nga agbayad ka kuman. Ay nawaw, dagulit ka mata niya. Awan nga rod pagbayad ko kuna. Awan, nawatam! Ha? Ala, pumanaw kan dito balay mi. Pumanaw ka da. Maray, ti barukog. Gupit ti barukog. Diyak makaangas. Tulungan na, Maray. Ay nason niya. Saan na kun amaala iti kasta nga style mo? Lumang estilo daytan. Agbayad ka kiti ito utang mo. Inaramid mo ni di dayta. Wa ipek daytan son niya. Agbayad ka kit din. Pudno ka diti agdinamag, manang Mildred. Ti ka di may papan ka ni Marison niya ti ko ng bakla? Wen? Ay, wan. Pudno launa Georgina. Ay, gunggunana. Karmanan tayo jay. Gapo, kadagiti madingar aramiden na. Agasam, agin sa sakit. Oh, anya nga ita. Nagsakit lang arod nga agpaiso. Ay na, imbag ko nam ta saan na natuluyan. Wan nga rod Barang ano agnakamatan ni Marison niya. Gapo iti kasya na pasamakin kwa na. Ay, sapay la kuma. Ken sapay la kumaata agbayaden kadagiti utang na. Kun sintim sa mga minja asawam si Kailyaw. Ay, saan mo't nanang? Oho, wanya saan. Ket no agdinamag dito lugar tayaw nga ilemlemeng mo kano ti asawam. No kasya nga daw may agsingir dito balayak. Ibagbagam ka na, wala pa nagpa-check up. Uray at damot iti unag ti balayaw. Anya nga ita. Pimay sulang raw ti ibagbagan nga agsakay. Ay, nanang. No nagbayad lakuman kadagiti inutang na, dinalpas. Wano makisarita nga aguray pa'y, tawan pa'y pagbayad na. Ilimlimangan nantumag, irason na amasakay. Anya nga ita, naatake la ka nga raw. Dakdakkel pa'y tigastos yaw. Wan nga raw nanang. Agnakamot siguro ti asawam ilyaw. Imbag pa'y kunam, tanailasat na. No saan nga'y, malamlamayan kumaitaan. Ay nawaw. Ilyong lakay. Ay, nasayatan na ka rin kan bakit? Bumangon kan.
tamangan kan. Iti kasta, makatumar kamot iti agas mo. Tulungan nakman nga rin bumangon lakay. Diyak ka ba ulan? Sige. Oops. Agi aman na. Wala, maan ka amangan na. Tapno agsublit isigod apigsam, bakit? Ket inton makarwar ka diti ospital. Mapan kanto, ijayan damari Mildred. Ingka dumawat iti pamakawan, kadag iti madi nga inararamid mo, bakit? Ken bayadam tumudlatan ti utang mo, Ken saan lang ani Mari Mildred? Amin, dagiti nakaut utangam, why? Wala kay. Kat pakawanan na. No pati si kakat inraman ko kadagiti kalukwak. Sorry lang kay. Awanan nyaman na bakit? Basta ikari, madi mong ulitin. Agbalin mo't siguro nga adalkan ka. Daytoy anapasamak. Ay, nawaw! Agpakumbaba ka kadagiti nakautangam. Saan nga isuda pay kitdi ti ungtam. Kang runaan iti amin, di ka agbalin a feeling agrabyado no singsingiranda ka. Ngamin, awan pilpilian ni karma. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak iti biyat. Mang dadray aw, kan liwliwa, kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, nawaw! Nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabalimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Adda ka di ipagatang mo, Berto Lakay. Agpaili kaya, bakit? Saan? Iti tersena ni Mari Vivian ti papanak, tapno asidaglaang. Gumatang ka man nga rod, iti barako. Ay, nawaw. Naibusan, di ginatang ko, Bertaw. Hindi pa ikalman, Amumot na adik da tao iti kape. Ikanak nga rod iti igatang ko, Apay awan extra manim di taya, bakit? Adda, sukatam to, Manulag mo ti 300. Adda nakaibajetan da ito akwarta, Lakay. Anya man anday ta? Ay, di mo ibaga alusyon, Saan? Basta pagpapintas ko. Sige. Sukatak to into, nagsweldo kami. Umayak man gumatang, Mari Vivian. Si kamat gayam, Mare. Anya ti umay mo katangan? May sasupot at inapay, kan may sakilo abarako, Mare. Day talaan ka di, Mare. Ay, Mare, adaman madlaw ko kan ka. Anya ngay day ta, Mare. Pimudaw ka mo dun, Mare. Sigod anangisit ka, saan aya? Ay, nawaw. May mayatlat na, no saan tayon abaliwan tila nga tayo, Mare. Oo, kitaan na. Proud mo rin, Uray nangisitak. Proud aklat tamot, Mare. Ay na, nagadumanan nga ibagbagang, Mare Isabel. Ay, madamag ko man, Mare. Anya nga iti sabon mo. Wano, glutamot tanday ta. Sayang ti kwarta, Mare. Ay na, no awan tinasayat nga ibagam, pumanaw kan, Mare Isabel. Saan man asyak ti bubusitam kat bigbigatan. Ni, api ngay, awan mo ti orange asabon ko. Bertaw! Umay ka man
pateng nga aramidag. Apay aya? Umay kalabit! At dala sa ludsudal! Turbo ka mo, bakit? Anya salot sudan. Diyak matan makita ti sabon ko nga orange. Itay pa asap sa pulak. Diyan ka mo Awan mo't nakita nga orange as sabon, hindi nagdigusap. Ay nawaw! Kagat-gatang ko lang dayjay lakay. Kita man na imbag dita Ang mga nunat naglaeng. Awan nga raw. Amangan mat na yung basura mat. Dita, agpabasol pa Amangan ki dino intaray dagiti taragan tayaw. Agrubata kon bakit. Siyak nga minti ag-purchase iti materials itar aramidin mi abalay. Ijay ili ka diti papa number taw. Wen, usarak tilugan ni boss. Apay? Igatangan naktuman nga raw. Anya ti pagatang mo? Ay nawaw, sabon Na. Kasanuma nga men. Diyak mo nga minin mabirukan ti mapukpukaw nga orange asabon ko. Kinunagado ti nakitak asabon iti silid ta iti agsapa. Orange asabon ti kasapulak, Berto. Ay nawaw. Apay niya kuma nagdumanda. Tay orange asabon ti kayat ko nga usaran. Iso nga iso ti gatangam. Nya? Sa ludsudom ton ijeile. Sigurado nga amo dagiti aglaklakaw. Basta orange asabon kunamlatan lakay. Ay nawaw. Diyak mo tin makita ti orange asabon ngay pagpagatang ti asawak. Itayak pa dito department store. Sapay busy dagiti trabahador dito department store. Hello, Manong Berto. Ronnie! Itayak pa yung nakadagder dito Apay dinak na ilasin? Ati dugmat nga may ng tibuok mo, Ronnie. Ay, naimbag matanad lang mo. Ay, kuwa Ronnie. Mabalin ka ditag patulong ka. No, saan ka ngagdartaras? Anya klase ti tulong ti kasapula Manong Berto, Diyak namin mabirukan ti magbaga ni manang mong Isabel nga orange kano asabon. Orange asabon? Wen, diyak mo namin kabisado. Ay, wow. Lukasta, agus usar gayam ni Manang Isabel iti pagpapudaw asabon. Kinapudno na. Manuabulan mo nga orange ti sabon na. Diyak mo't amo pagpapudaw gayam dahi asabon. Ay nawaw. Anya? Apay nga itaka lang, Ronnie. Basit lang mo tinpagatang kukin ka Tinulungak pa namin ni Manong Berto, Auntie Vivian. Ay nawaw. Apay, ano ni Berto? Na-aksidente, winaw? Nag-OA ka mo't. Sana na-aksidente. Tinulunga kamang sapul iti orange asabon ngayong pagatang ni Manang Isabel. Orange asabon ko nam, Ronnie. Wen, kujik sa dayjay. No kasta, agus usar mat gayam ni Mara Isabel iti pampapudaw asabon. Anya kumapay ngay. Alangan met, ani Manong Berto ti mangusar iti dayjay asabon. Naglukon day dya Mara Isabel. Idi nakita na apim mo dawak. Nagado ti bagbagana. Makontento tayo kano iti langa tayo. Kas kanuken kwa na proud mo rena. Oh, mamati ka mo't dita. Umapalang mananday jay. Ada ayamat proud mo rin na ako jik ti sabon na. Anto yan timpagatang mo nga orange asabon. Bakit? Ay nawaw, very good, Berto, very good. Makadigos ak matlaangan. Ay, naimbagatan naranak ni Ronnie iti department store anapanak. Ronnie? Wen, isaw tinang tulong kanya ka ng sapol iti dayta asabon. Ay nawaw, nung kasta, amo nagayaman. Amo na ti? Ay na di kalakuman gimatang. Na. Ay, no sa anak agumatang, di sigurado ang nakaunget ka. Ay, masurunak iti dayjay abakla. Iti anya agapo. No saan agapo ka ni Ronnie? Ang mga no saan ko ang nagatang ta-order mo. Ay, nawaw. Umayak man, Mari Vivian. No imay katap numang dalaw. Pangaasim ta pumanaw kan Mara Isabel.
Si kakit di mat, Mari. Pimudaw ka na, kastakan kanya. Ay, di nakasta-kastaan si Ka Isabel. Ngamen, amukon ti palimad mo. Anya, palimad. Anya manin a palimad nga ibagbagang, Vivian. Ti kunam kanyak idi napalabas alawas, proud morena ka. Tagayam, agus usar kamot iti kujik. Ay, sana? Di ka nagrason, Mare. Ngamen, ni Pare Berto mismo tinangibaga ka ni Ronnie. Ay, nawaw. Naimbag kanya ata sa bunlaang. Si Kangay, madlaw agluta. Apay, Mare, adda ayamat proud mo rin na ako jik user. Umapal ka lang manan kanyak kat. Oo, anya kumangay ti apalak. Takin na po daw mo. Over my dead body. Ha? Jak apalan day tanya. Pumanawak man langan. Makapaawan ganas ti gumatang dito tersenam. Ay na, uray awanan ti gumatang nukaskin kamat lang ama nagdalaw kan feeling proud mo rin na ngam orin smut ti sabon na. At daman sa ludsudak, Vivian na nakaw. Anya day jay nanang? Nakita ka na pangimatang ni kumarim nga Isabel, iti sabali at Irsina itay. Ay kat, bayan nyo ananang. Anya kumaita? Saan lang mat nga iso ti customer ko? Ay nawaw, ang pudno ka man kanya kanakaw. At ka di saan nyo ang nagkinaawatan iti kumarim. Nauyaw launay. Saan lang aday tananang? Managapal pa'y. Agraman pa nagpapudaw ko, masapul a pakibiyangan na. Anya? Las day to yan, nanang. Di yun sa ludsudan day tanga Isabel kanyak. Tatalagang agburak ti darak tunggal mangag ko tinagan na. Nagbayag kamutan bakit? May sasupot lang mat at tinapay timpagatang ko. Ay na, pasensya kan, Bertulakay. Sabali nga min atersena tinapanang. Ay nawaw, itian niya kumaga po, ket nakitak mat ang nakalukat ni Mari Vivian. Saan akong agumatang igay? Anya? Kagurgurak day di atao. Ay. Apay mat? Basta, nagado nga amuna. Na? Kunamlan asino mat akapipintasan. Dinilaw ko laang mat tinapudaw akudil na. Anya? Ay unay kan Isabel bakit? Kas kalag birbirok iti apa iti kasta nga ibagbagam. Correction! Sa anak nga birbirok iti apa Berto. Ni Mari Vivian tinangirugi iti amin. Kaslasan mo nga umay ni Manang Isabel dito iti Irsina, Manang Vivian. Talaga saanan Ronnie. Iti sabali at Teresina ti pagkatgatangan na. Ay, sayang mat Ay na, sana bale. Adulat tamot ti umay gumatgatang. Sa may sa anak nga apektado. Di uray saanan nga umay dito Teresina. Ay, nagsimpian lang mat, tinagrugyan ti apa yun. Maala pa itinasayat asaritaan dayta. Ay na, saanan. Ha? Forever dayto yan nga apa may. Forever matan nakagurgurak dayta nga Isabel. Di na amo a kontrol ang tingiwat na. Nasken ay pakibiyangan na amin ti makita na. Ay, sana nasayaat ati kasta anti. Ay, basta. Uraan niya pa'y aramiden na Jack Topulos mapakawan. Feeling proud mo rin na ako jik user. Vivian! Vivian! Rumor ka dita! Sangwan na! Nay, si Kamat Gayam, Isabel. Sa dino ti ayan day ta Vivian na nalo siya. Awan ni Vivian dito'y balay. Nagpailay. Apay ka day. Nadamag ko anapan na imarmarites ako jik yosarak kano. Anya. Isumat ti bagbaga dagiti kalugaran tayo. Kasano kuma ang makapagmarites ni Vivian. Kat busy mat itinegosyo na. Ti kunayo kitne. Kaya't nakapabainan ka dagiti kalugaran tayo. Saan apod no dayta, Isabel? Amok nga dati saan nyo nagkinaawatan iti anak ko. Ngam saan na maaramid ti mapan mangimarites kan ka. No adaman pangibagaan na, siyak laeng. Ay na, di yun kanunungan ti dakas nga aramid ti anak yo, nana. Mala, umunag ka kitday, tagkapita. Orayam langan ni Vivian, tada kayo tagsarita. Ay,
sa kanan na. Dito'y latanruar, ti paguraya. Ne, anya ter aramidam dito'y balay, Isabel? Ay nawaw, aging didiam mo kapay laang, Vivian. Ne, jakam mo no niya ti pagpungpung tutam. Di ko nam kadi katjak mo nga imarmarites mo ako jik user da tao. Na, awan tiin marmaritis ko akasta, Isabel. Taglibak ka lang. Sino nga ron tinakadamagan dagiti kalugaran tayo iti dayjay nga inwarwaras da, Ay, jakam mo amangan met no ada nakangeg idi nagapata iti tersenak. Sino ko ma? Ay, jakam mo di nakman pabasulon tawan ti kastang aramid ko. Adda saan ta nagkinaawatan, ngemjak ugali ti mangimaritis iti padak a tao. Sa maysa, busy ak iti negosyo. Awan ti oras ko para iti kakasta abanag. Ha? Saan asyak ti kalabanam si ka, Vivian? Di mo ammo no anya ti kabailak nga ramidan. Dito'y lagayam tiyan mo, bakit? Itay pa'y asap sa pulon ka. Ha? Agsagana ka, Vivian. Bumalasakken ka. Ay, husto day tan, Isabel, bakit? Agawitan. Umaytan. Anay ko, ibatan nakbertaw. Abay, di ka mabayin iti kastangar aramidem. Siyak lang aruden tinay marites, siyak pa'y tidakas. Unay kan, Berto. Sino ti asawam aya? Nanggig ko ti sarita nyo kani Vivian itay. Ket husto ti bagbagana. Anya? Saan ani Vivian tinangiwarwaras ako jik user ka? No di ket ni Maxima Achismusa. Nanggig ko kat ti saritaan da iti limabasak iti kanayon na pagistambayan da. Sino ko matinakaamuan ni Maxima may papan iti panagusar ko iti Kojik? Ay nawaw. Nanggig na di na minsan na nagapa kayo iti tersena ni Vivian. Ay, sabali at tao ti pabasulang bakit? Anya? Ammo man niya. Sikat inangirugi iti saan nyo anagkin naawatan iti kumarem. Sa ita, pabasulang man ti kumarem. Awan adda gumura ti kumarem kan ka. Itapay laeng, agpakumbaba ka kuman bakit? Ngamin, basol mo no apay anapasamak ti kasta. Nagngiwat kan tumang ngamin. Si kamot gayam ti lumabas iti paraangan mi, Ronnie. Mabit man lang. Ay, apay ka di, manang Isabel. Saludsudot la kumano adda ni Antim a Vivian iti tersena na ita. Wen, madama ti dalus na. Huaynes. Mapan ko kumabisitaan. Ay, no, wow! Ay, di ka mapapan. Mga no aga pa kayo manen. Sa anak amakiapakan kwa na. O sige, mabit lang taawagak, Ay, saanan, Ronnie? Ah? Siya kung timapan iti ayan na. Di ka madanagan. Sa anak amakiapakan kwa na. Di mat ko nakadikan umay, Isabel? Imayak saan atap no makiapakin ka, Mari Vivian. No di kat tap no dumawat iti pamakawan mo. Ha? Sorry no nasaktan ka, ididinilaw ko ti panagpaglutang, Mari. Ay nawaw. Kan pasensya kan no sikat ti pinabasol ko anang iwaras ako jik user da tao. Wen, pudno ako jik userak. Ngam nakababain mat ngamin kan ka, Mari. Sapay imbagbagak a proud mo rena Agoray ka. Okay ka lang ka di? Wen, okay aklaan, Vivian. Husto tinaibaga ti asawa. Rumbang nga agpakumbabaak, tasyak tinagbitot. Sorry, Mare. Mala, mapakawan kan, Mara Isabel. Agkumari tamanan. Ay na. Agyaman ak unay, Mare Vivian. Agyaman na. Ay, nawaw! Di ka agpabasol no awan mat ti ebidensyam. Tapno awan to, ti pakaibabainam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.
tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo patgan mi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Apay nga itakala ang Renato. Anyat orasan? Nangidasal ka, iti ka na. Bakit? Apay nga itakalaan ko na. Sa dinumanan tinapnapanam. Nakijaming lang si Kamot. Saan asyak tululbudam, Renato? Sana nga gululbud. Ipagpagakitipod na. Ala, itad mo nga roden kanyak tinapasadaam. Wala na. Basiti, pasahero sila. Ay nawaw, tagulbud manan. Nakitak nga ado tinakapila igay paradaan itay. Ita, ibagamkit di nga awan ti pasahero? No kayat mo di sikat pasada yung ton bigat. Anya? Mari Gina, bigbigat ngam kasta tilangam. Di mo ibaga nga awan manantiin nyawat ti asawam kan ka. Ay, naalalam mare. Masurunak launay iti asawak. Kanayon na nga irason nga awan ti pasahero, iso nga awan ti napasadaan na. Ay sos, paliiwam ti asawam, mare. Nakitak ngamin nga dakadwa na ijay ili idi na minsan ka. Ha? Maamwak lang nga dar aramidan da dya Renato. Talagang agsungbat kanyak. Kinapudno na, mare. Napidtsurak ida. Oh, atoy Kita anaimbag no asino ti kadwana. Oh. Isumat lagayam nga awan ti mapaspasadaan na. Sa bali gayam tar aramidan na. Sige mare, isend mo man day ta aladawan kanyak mare dang. Amukun no anya ti aramidak iti daytoy aladawan ni Renato ken ti babae na. Ha? Ti kuna na siguro ket diak maamon ti kalukwan na. Kita aglaan no maaramid na pa'y tagbabae. Nanay. Apay akas ta ti katawam, Gina, anak ko. Kaslaad na kas amang panggapam. Talagang adda nanang. Tangay babaero ti asawa. Pagkwarta akit dia. Anya ti kayat mo asawan. Kitain nyo daytoy aladawan nanang. Ay, nawaw. Dari na to kan Jessa at taga-kabangibang a barangay ti adda iti na iti aladawan. Agarami dak iti dami a Facebook account ko nanang. Inton kwan, isend ko tiladawan da iti babae na sa dumawat iti kwarta. Anya? I-blackmail ko idaadwa nanang. Tamakita daman. Ay, unay kan anak ko. Kayat mo asawan, pagkwarta amday ta aladawan. Ay, talaga akas ati planok nanang. Ang di ibagbagakin ni Renato ti planok Saan asyak tilukluk kunday dya Renato? Ta talaga pagbabawyan na kunak lang arudan. Ay, nawawa. Sino nga ito nag-message sa request? Kin, anya nga ito iladawan nga insend na. Diyan mo makita tawan load ko. Adaman ang message na. Basag man. Mangisend ka iti kwarta iti daytoy GCash account. Tano saan? Isend ko dagiti aladawan iti asawam. Sino nga daytoy nag-chat?
Apay kasta tilangam si Karenato. Kasta unay kilingot mo. Kwa. Apay. Jay, kwa, bakit? Jay. Anda ka di parikot. Ay, kwa. Ay, ang mga no dapay load mo dita. Makihatspatak man. Tadala na pataga kita. Ada. Malang, mabitla ang taiyon ko ti hotspot ko. Ay, nawaw. Ladawan ni Mat kinadya sa tinsinta. Sino nga tada ito yung tao? Kung sa dino tinangalaan natin da ito yung ladawan. Daman ang chatman. No saan mo nga isinti kwarta? Iti asawam ti pangisindakon kadag ito'y. Ay sos, makaungit. Ay agreply ako na. Narigatin no isinda ka ni Gina. Ibaga nga orayin na biit ta ipasin ko ijilay. Awan mo't nga min Gcash account ko. Aday ta, isin kon. Ay, Renato, mangal daw tayo. Nakaita sa aran, ti asawam. Ay, kwa, sa napayamangan nanang, da napatag ka papanak. Ha? Kwa, nag-text nga min ni tatang, at da ka nun napatag nga ibaga na. Ay, kasta ka day. Ala, mapan ka nga ruday. Ang mga no importante ti ibaga na. Ibatyan kan tulaangan, iti ka na. Anya ti masapul mo rin nataw. Imay ka magditi balay. Ang mga no dapat extra kwartayo tatang. Anwam. Kuha nga min, iparipir ko ti tricycle ko. Manaw ti ka sa pulam. 10,000 ko matatang. Ay nawaw! Ay nagdakil mo time. Ala na, pang siyuta pa utangan dak. Bayadak mit laang. Ay, surusuruan nga min ti mang repair iti tricycle mo Tapno saan ka nga guest house. Komplikado nga rin ti dadal na tatang. Jack kabalan a repairod. Paglangan ta na isin kun ti kwarta. Ay, Jack amang no sino ti akin ko ti dayja Gcash account. Samot nga parang ti buuan agan na. Kasaritak ko man itinalapat na ko. Sino ti nakapila, pare Renato? Tinapatag na isin kon. Agtalnamot siguro tanaitad kon ti kayat na. Apay ngay adinak songbatan. Pare Renato! Uy, mangmangag na ka de. Si kamot, maridang. Ay, nawaw. Itay pa yung agsasawak. Ha? Ngam kaslawan matimang manggag mo. Ay, pasensya kan maray. Adala na unag apang panunutak kahit. Ay, isi ka ka di, tinakapila? Wine. Lumugan kan. Tay tulod kayo ti papa na maray. Naimbag man, tanalagip mo ti agpasada. Kasapulak ngamin ti kwarta. Oh, makita yun, nanang. Insend adagos ni Renato ti kwarta. Naimbag laangan. Tada Gcash account ti gahiyom ko. Ay, naikan, anak ko. Nagsaya atan ti kastoy, nanang. Saan akong amarigatan dumawat iti kwarta kin ni Renato. Kan, mabayad akong ti tuition dagiti ubeng. Hayad damot laangan igatang ko iti naimas abalon da. Wais ka talaga, anak ko. Ay nawaw, sigod mo't nanang. Imbes makiap-apa ak iti asawa ak, pagkwarta ak laangan ti kalukwan na. Ang kasanungay numaabuan na, asi kagayam ti kacachat na dumaw dawat iti kwarta. Uray maamuan na, nanang. Sigurado nga agbuteng matlaang. Ngamin nadagsan ti basol na kanya. Ken sigurado amabainday jay ama ipabarangay. Umayak man, Maridang. Sige. Agtugaw ka pa Marigina. Agyaman ak, Maray. Anyat masapul mo, Wang, agpadalusak ko maiti ko, Maray. Ay, nawaw. Katno di mo kayak di agpadalus iti ko. Tako nam agastos lang, dayta. Saan itan, Maray? Agda pagbayad ko. Ay, nawaw. Sagsasangari bumot dagita, Maray. Ay, sa dino nga tinangalaam iti kwarta.
Siyempre, wais tayo, Maray. Anyat kayat mo asawan, Maray? Inusar ko tiladawan nga insend mo kanyak, Mare. Isaw ti pagkwarkwarta kita. Ha? Saan ka amawatan Simple lang, Mare. Adda ti dami account nga inaramid ko. Idi kwan, insend ko iti asawak tiladawan dak iti babae na. Kalpasan na, binutbuteng ko ida. Ano di na itad ti kwarta daw dawatak. Isend ko day di aladawan iti asawa da. Anya? Dagos mat anang isend iti kwarta ti loko. Mayat mo't day taan na panunot mo Mare. So asika, no agbababae nila kay mo, pagkwartaam kit di ti kalukwan na, Mare. Agruam ti kasta klase ti tattao. Narabyan kamit manan, Renato. Nag-overtime ka nagpasada ba kayo? Kastaya. At ang amin dadal ti tricycle tayo, iso ang masapol nga, gurno nga, tapno, may paripir ko adagos. Pagparipir gayam iti tricycle, Napauli magkamay. Ay, ikwa, dala na lagip ko lakay. Ay, nasken nga rod nga aggagat ka nga agpasada, tapno maiparipir mo to adagos ti tricycle tayo. Di ka nga rin agungut, nabas si may intrigak, Na. Saan mo't? Apay ko mga agungutak ngay lakay. Kat pagpa-repair mo mat gayam iti tricycle, tinapasadaam. Gina, anak ko, nasa pamutmanan arimwar ni Renato? Nanang, tain blackmail ko manen iti dami account ko. Dumawatak manen iti 5,000 kan kwa na. Uray ti kabit na binutbuteng ko mangit. Agruam da kita alinulo ko ti aramid na. Kasla nakakaasimutan di asawam. Ay nawaw, masyan kayo kan kwa na, nanang. Kita man, saan mutan asumarsardang nga agpasada? Basol na mo't lang nagturad tuma ngamin nga agbabae. Anya ngay ita. Ay, anya nga ta, no ipudnom kan kwa na. Asikat akin ko kuha iti day di adami account. Ay, saan pa nga ita, nanang? Kita man no iti kastoy amapaspasamak, kat maaramid na pa iti agbabae. Ti kunha na siguro kat mamaysaan na. Di na amo awa isda tao. Ay. Ni, nagunagmat ti simna ayon, nanang. Ay, aglablabos kan sa matan, anak. Ay, nananang, nasaysaya atin ti kastoy. Ngam ti kompronta ti asawa ken ti kabit na. Ngamin, sigurado nga ilibak dati dakes nga aramid da. Umayak man makikape, tatang. Narabyan ka manan, Renata. Ag-overtime makita, Kunak mano na iparipir mo ti tricycle yaw. Wen nga madapay da duma paggastusak, tatang. Di binulod mo kwarta ngay. Kasapula kon. Ano sa inyo pa lang taguray, tatang? Tawan pa'y kwartak ita. Mala, no kasta ti kunam. Urayag. Anyangat ya maramidak no talaga nga awang kwartam. Makapapanog ti kastuyan. Kasanulagan no jak maisin ti kwarta iti dayja tao. Sigurado nga isin na tiladawan mi kini Jessa iti asawak. Amangan no ipos na pa iti social media ko nakababahin. Kasla na unagmat ti pampanunutam, Renato. Ay, buwan nga ron bakit. Dakal ti parikot ko. Anya ay ti parikot mo. Saan na masapol ang maamuam. Uwan gayam. Pasensya kan no 500 lang ti mayawat ko ita. Gimatangak ngamin manin iti piyesa ti tricycle tayo. Imparipir ko manin Kanayon samutan nga iparipir mo ti tricycle tayo, lakay. Ay sos, nakadlawsan.
Nas ka na makapanunotak iti rason ka. Oh, napauli magkamutan, Renato. Ha? Ang mga numasapol ang masukatanan ti tricycle tayo. Tani, dakkel samot ang ti gastos mo iti repair na. Ay, sana na. Naglakamot apa-repair, bakit? Renato, saan ka mutan anak pasada? Apay ka, day? Ay, adaman salod-sudak kada kayo, nanang. Anya day ta. Mas dawak ta kilata nagbalbalaw ti asawak. Di nakmutin pagpupungtutan. Ken kanayon mutin nga dakwarta na. Agpampamanicure pa'y. Ha? Amuyo ka nitong pangalalana iti kwarta na, nanang. Kwa. Sa dinaw. Ibagay man kanya. Ay, masya anak launayan kan ka. Ay, kwa. Kinapudno na. Ni Gina nga asawam ti akin ko kwa iti dami account akachat mo. Anya? No, kasta amo nagaya man ti... Wan, nabayagan nga amo na ti panagbababaem. Nabayag mo gaya man nga amo ti maipapan iti kalukwak bakit? Ngam si kagayam ti akin kuko iti dami account na kanayon a dumawat iti kwarta kanyak. Aywan, talaga asyak dayjay, Renato. Ala, agbabae ka pa'y tapno adda pagkwarta. Sana insardeng kon. Ha? Ti ko nam siguro kat jak amo ti kalukwam. Ti ko nam siguro kat mamaysaan na. Malasyaw iti babaem. Ngamin, wais ti misis mo. Pagyamanan yung kiti takas tala ang tinaramid ko. No, kasta di mawat kamutlaan ka ni Jessa. Ay katwa na, may samot dayjay. Adda lang arod asawanan nga makirelasyon pa ilaang matkan ka. Agpada kayo adi makunkontento. Bakit, Huston? Nakababain ka dagiti lumablabas. Saan kami imutan nagsabsabat? Tanag-break kami imut tayo. Ay talaga asaanan, Renato. Tano maulit manan. Saan lang ang kwarta ti dawatak? Ha? Paibalod kayon adwa. Mari Gina, kumusta ngay? Nagsarita kayo ka din iti asawam? Wen mare, nalpasan. Impudnok kan kwa na ti amin. Bili bakunay kan kamare. Uray ti kabit na. Nagbutang mo't siguro na niya. Damag ko kat nagpamanila ka no? Aywan talaga nga in blackmail kumot dayja adjesa mare. Itaa panawan saanan nga uso ti makipinpin nungot mare. No amo dagiti kabit ti ag level up ay kat dapat wais tayo mat amises. May saan tayo mat idaa? Ay, wan mo't kit di nasaysaya atan dayja nga inaramid mo. Ngam ti pinabainam idayja barangay hall. Ha? Wan amare. Ngamen, no ulitin dapay ay talagang agsasango kami ije barangay hall. Warning pailaang tinaramid ko. Ngam, no ulitin dapay, siguradwak apagbaludan ng ti pagturungan dadwak. Maikaniwas nga aramid katliklikan, tapno sa antay a mapabainan. Sursurwan ti makontento, tadayta ti umno. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak, itibiyat.
Mang dadrayaw, kan liwliwa, kada kayo patgan mi adumdum nga. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay, syakpay kit di ti madanagan ken ka. Apay nga in-break mo ni Judith. Ay, nawaw! Anya ko mga iti pagdanagan. Nauma ako ni Judith. Ay, kaasimot. Nakakita ka manen iti sabale? Iso asino katam? Pagmayatan ka tinataer. Ado ti kumamat. Kidayak la ti balasan ka mayatan. Ay nawaw. Ay, saan aday tataer mo ako nam ti pagkarit mo? Ay, maasik ako mamot ka dagiti babae apas-pasang item. Tapay ngagsangit na ngamin. Nagadumot di ta lalaki kang babae. Ay, madiday taagalad mo, anak ko. Jack pulos kanunungan. Ay, laglagi pam. Babae ak nga inam. Kay Jack malipatan day takin nanang. Agin enjoy lang. Saan kayo ka di alapad iti pagragsakak? Nga uray aglemes ka iti basol? Ay, agbalaw ka, anak ko. Sakbay nga addamaday a mapasamak ken ka. Nadamag ko nga da ka no ar-armam asabali. Agpayso ka de. Ay nawaw. Amat pati kamot kadagita sa lawasaw. Sika lang kay ayatag. Promise. Pudno ka di ti bagbagam. Ay nawaw. Wun. Di ori man aglatag amin asal lang dagiti ulbud at tao. Kasano no si kati umuna nga agletag ti salang na. Ni. Kasano siya nga. Kat sa anak mo't nga ulbud. Ay nawaw. Nasaya at no kasta. Madadaal ti taer mo no siyak tilukwam. Ay nasan ka luklukwan ko naktumat. Uray agletag day tasalang mo ako nam. Wun Ay nawaw. Madamag kula ang addarmam asabali. Ha? Jack amon ti mapasama. Ay nawaw. Among ka di ngayon taray na ni Judith iti hospital, paray? Ni. Apay ko mga intaray da ngay. Saan ka no anang nangan manipod ing break mau? Anya ko mabasol ko ngay. Kat sang kumot nga intaray ti kaldero da. Gapo iti sakit tinakam na iti panangisinam kang kuana. Ay na pare, nagadu lalaki dita. Saan na maawanan? Kawatan na nasakit tinakam na iti narami mo, paray. Adda siguro sa bali asakit na pare. Kan nagadumot agar aram kan kuana. Saan ka unay panay? Ang mga nuagdas alto kang katiki na babae raw. Sana ya, ano may sa aputahe ti sidsidam, mauma ka. Duma ti putahe. Duma mo ti babae, paray. Isumit lang nga iso. Numay sa babae ti kanayon mo amakit kita. Makauma. Sukutan mo ta. Ay, anya nga tatibo. Maday tang arami mo, paray. Ket di mayat, tumukdo sa dilangit aragsak. Ay nawaw. Mapanta ka no ijayan ni uncle mo iti kabang-ibang a probinsya. Agkalay sa di kasinsin mo. Uy, atuman nga ro ti papalasang ijay nanang. Ay nawaw. Ay, di mo manan igaraw ti kinababairom. Kanya ko matitagas na, no, agbabaya. Anak ko, pariko ti isang bayto dayta. Ti katlaing mon nga agbabae. Ay nawaw. Ti maday no aglalaki ak. No. Tati lalaki para iti babae. Ay na, ubing ka lako matapang uron kan. Ha? Bareng agnakam ka. Ay, Ang laklakayan kamot nga road ngam jay nuang tayo. ay nawaw. Anya kitalaklakayan ngam nuangan. Ay saan kit din? Ay. Manot tawan jay nuang tayo. Sa nga pulaw. Kat, sika, manot tawan mo. Ha? Ay, kwa. Saan ka day alaklakay ka ngam itinuang?
Alaman? Ay nawaw! Anyay tayo tinagan mo ading nga napintas? Saan ko nga ibagbaga tinagan ko? Iti saan ko nga am mo, Manong? Ha? Kasta? Ang nangag ko ngay nawagan da kay tayo iti Lily. Ay, amumat gaya, Manong. Apay adamagang pailaan. Nasaysayat mo't lang. No si ka mismo ti pakaamak iti nagan mo, ading. Nasamit no si ka ti mangibagay tinagan mo. Ay, nawaw. Kasano kung maanasamit kat saan mo't amakan? Mayat asumrak iti lapayag kunak manlangan. Isu nasamit no si ka ti mangibagay tinagan mo. No asino man ti mangibaga wenno pakadenggan itinagan. Isumot lang nga iso, Manong. Ay, nawaw. Anak, agawitan, ija lugar tayo. Ay, umuna kayo nanang. Ada pa asikaswag. Ay, anya kumamanan ti asikaswam ditoy. Diyay ka di babae, akanayon mo nga isala, idirabe eh. Saan ko nga asikaswag da jay? Armak pailaan. Ay, kunakon kat. Intakit din. Kasanon ni Jane a pinanawam. Ay, kat Jane lata. Isukat mo ka di manan? Saan? Naiunak lang, nanang. Ay, nawaw. Kasano no pumudno tiin sa patamkan ko, ana, nga aglet tagtasel lang mo no ulbudam. Patsin nyo na itaalat, taglatag as sapata. Angam adon tinakitak anag sapata, kat napasama. Nairan-ran na lang, nanang. Umayak man dito balayo, ading ha? Ay, nawaw. Ada kamutan, Manong. Dito itarubayan yun, ngagsarita? Ay, dito'y tabang salmi. Taagmay may saak namin dito'y balay mi, Manong. Napanandag iti ka balay mo, ading ko. Napan ijay ili ni nanang ko. Napan mat ijay bangkag ni tatang ko. Ambong buwaday. Si kalatin na magpitik iti puso. Ay, nawaw. Kastaman ti sao ti babairo, Manong. Ada ka din nang ibagakan ka? Tay bagam asaw ti babaero? Aduda, Manong. Ngam idi agbayag, nalipatan dan ti karida. Ay, di nakitulad ka dako ada ating ko. Ure agletag ti silang ko. Napan kagayam iti balay je babae nga agnagan iti lilay. Arma kabayatan nga agdak ditoy. Kahit kasanon, no maamuan ni Jane nga ada sa bali nga ararmam. Tila pagdandanagan nyo nanang. Ada umot ni Jane. Sang patakmot lang no gawit ta. Ay saan ka di anapimpintas matlaang ni Jane? Ay, saan ka nagkamali nanang? Napimpintas nga kwaisaw. Kahit apay nga road nga agaram kapayla iti sa balay. Pagpalabasan la iti oras Ay nawaw. Ay mapnag ka kuma iti maymay sa ababae, anak ko. Saan mo apagsusukutan ida? Ay just ka? Ay na, gagangay ti alim bubuyog. No da sabong, at daniktar asay upon ti alim bubuyog. Kasya? Ay, agduma ti babae, kan tiniktar ti sabong loko. Kunak man no kimuyog ka itinapananda, Alex, Manong. Sana din ka. Ada mo napanak. Apay awan da pay? Awan da pay mat, Manong. Manong aldaw dan ijay. Ti ko na mabiit dalaan. Kastamot timbaga na. Ngam aging gaita. Awan pay. Ay, nawaw. Para sa mga awagan, parang ada signal ijayan da. Pinadas kun. Ngam saan nga agriring ti cellphone na. Ay, awan siguro signal da Nagbiit pay lang nga inaram mo ni Lilay. Angam
Sinungbatan nakakanumatan. No daytoy akataar nanang. Sana palabsan ti babae. Basol yo Na, anya ko mati basol ko, langgong. Basol yaw. Nataar ti anak yaw. Ay, di ka aglablabos si ka, Alex. Ha? Apay ko mga aglablabos Di ka man agin diday. Nala, agawid takit day. Inak pa'y umiskor sakbay nga agawid tananang. Anya nga umiskor. Hay, di ka man aglablabas. Kunam amabiit ka laeng iti papanam. Nagbayag ka mo't. Ay ko, dangamin inaramid mi kaninanang ko ijay. Apay adi ka man lay mawag. Awan nga ro ti signal. Amin la ka din apasit day ta alugar ket awan signal. Promise, awan nga road. Agsapata ka manen. Amangan no ibagam manen nga oray agleteg ka. Ay nawaw. Kitap na mamati ka, apod na ti bagbagak. Kadi oray mapasamak ti bagbagak. Madi ka no ti managsapata. Adda pumudno. Isu nga road ngagsapatak, tapudno dagiti bagbagak. Dakas kan, braw. Ada mang sapsapol kang ka. May sa babae. Ada pa'y kadwa ng opisyal. Ha? Sino ang babae? Kinapay nga dakadwa ng opisyal. Diyan mo, napanday di balayaw. Sino nga tadagi jay? Awang nga taatrasom, iti asino man na babae, braw. Ay, kwa, jay, Dayto, iti imas na, braw. anya nga imas? Mga no adat, kas kada pait daytan. Agpulukan, paray. Anya ngay ita, Alex. No di mo kano ikasar ni Lilay, idarumda ka. Masikugmat gaya man, ay nawaw. Apay nga kasar ko? Ni Jane kay ayatag. No ni Jane ti ay ayatem. Apay nga rod asinagin mo ni Lilay. Anya ngay ita. Idarumda ka. Anya nga teramidak nanang. Agpili ka Ikasar mo, wanaw maibalod ka. Sigurado adinakan kayat ni Jane no madamag na alinukom. Nanang, tulungan dak. Anya nga teramidak. Dayta itan ti ibagbagakken ka. Talaga nga adarom swa aparikot, gapo iti kinababairom. Ay nawaw! Kunam ngay ayatan na. Damat gayam sa bali sinikugam. Agam sikat ayatag. Jane, my love. May labtarupam! Sapata ka, sapata nga mulbud ka may. Sana nga gululbod. Promise. Agsapata ka manan. Aglatag ko mga roday ta sa lang mo tagonggunam. Pang-asim mo na. Tadi na ko makagura. Pumanaw kay tisangag. Tadi ka kaya tamakita. Panaw! Aglatag ka kuma! Ay, sikati ay ayatag Jane. Ay, nawaw. Pumanaw ka kunaknay! No di ka pala pumanaw, agit kisak ditaw! Agrobwat kan, tamapan tayo ijaayan dalili. Ita apagsasaritaan tayo ti may papan iti kalay sayo. Jakayat nga sawaan ni Lili nanang. Ken adadak kala parikot. Anya dayta aparikot? Kuha nanang. Mabayinak. Jak sa may baga. Anya ko madayta akababain? Kuha. Nasakit mo tentisil lang ka. Adadak kala limtag. Dayta. Naira na anapasamak ti kanayon mo nga isa pata. Sang kaibagam ngamen nga uray agletag tasilang mo. Anya ngay ita, di pimod na. Naira na nga tao no, pimod na ti sa patak. Ay jakam mo, no naira na, wano pimod na. Jak pa makapag na ti usto. Masapol mo nga, pakka nga kiti nalawa ta nagsakit. Ay, amangan, no isa patamanan nga agletag tasilang mo.
Jaklamon, no anya ti mapasamak ken ka, loko. Sana kung nagsapatanan kasanungay ni Jane ay ayatag. Tikunam, ay ayaten nakapay. Ay, gapo iti inaramid mo. Napukaw mo tinapatagkan ka. Ha? Pili ka apili. Ngam nakapili ka mo iti koggange. Nagbabawi ak. Kasanungay may sublik tinapalabas. Napukaw ko ni Jane. Nagsakit pa iti silanggaw. Na ikaw. Ay kat, agnakam ka itan loko. Ay nawaw. Ay nawaw! Di ka agaramid iti kalukwan, tapno di kanto mabalsan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang dadray aw, kan liwliwa, kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Sa dino ti papanam, Vilma? Ay nawaw. Sika magayam, Zinay. Ha? Unat mo tantabok mo. Inpariban ko man, Mare. Ay, sana ulat Mare. Ay no, magustuak man taunat abuk mo. Kat noon nat matibok mo. Wen ngam adayo amay mayat tabuok mo, hindi nagpariban ka. Ay, kasaritak tuman ni Flora. Tapno ipariban ko mo, tibuok ko. Panagkunakit saan mo akasapulan ti agpariban. Ha? No ka ba ulam ti agpariban? Di ka ba ulak man? Floraw, lakay, inted mo't ka nun ni box ti bayad tinatenta. Apay ko mano inted na? Ay, nalakay. Kaya't ko kumamot ti agpariband. Ha? Ay nawaw, iti anyaga po. Kuni, unat mo tabuok mo. Bakit? Basta, kaya't ko nga rin mo't ti agpariband. Apay kumapay lang ka unat nga rin tabuok mo. Basta, kaya't ko kumamot nga rin ti agpariband. Lakay. Ibingayan naktumot iti naglakwam iti natang ta tinulungan kamot nagtrabaho iti garden. Imbis nga igatang tayo ti masapsapol iti palay. Basta, ited mo ti bingay ko iti bayad tinatang ta. Sa dinaw ti ayan ni Vilma, Floraw. Nagpaili, tatang. Ay nawaw. Kino dapay mo bangos kan karne ginatang na dilunais. Saan ka nung agpalingki, tatang? Mapanagpariban. Agpariban? Apay unat mo tibok na. Jack, amo, tatang? Wala, nakita na nagpariban ni Zinay. So atuladan naman ay. Ay, ngagpaiso niya. Nasalaw ko ni Zini di tadalan. Kat, ni, unat mo tibok na. Ay, una yan ni Vilma. Tuladan na mo tayo namin na makita na. Ay, huwag nga ron, tatang. Uray saan mo takasapulan ka, pariban mo tayo. Unat tabuok mo kung kunak napanlatamay.
Agsaysayang lay ti kwarta. Ay, kung nagtumat, naibagay ko ti agpariband. Ay, sigurado nga ado ti umapal kanyak no makita na ti buok ko. Itay kapay kita sa muwa na ti Sarbeng. Ay, nawaw! Makapakigtot kayo matatang. Kay ka, tinagusaram iti kwarta ngayon ti asawa. Sana bali tabagay ko matatang. Saan aya? Oo, kitaan nyo ti buok ko. Ay na, kasla buok ti artista. Ay, daka mo kang ka. Yung kakidi tulunod ti balon ti asawam. Nasa papay mo? Ay, nawaw. Ay, mabit lang tasagay sayak ti buok ko. Ha? Ay, naitay ka pa sagay-say. Ay, kurang pa'y nga ron, tatang. Masapul nga inoras, ti panang sagaysay ko, iti buok ko ita. Apay nga itaka lang, Vilma, bakit? Mabisbisin ako. Itay pa'y nga orayak. Pasensya kan, Floro, lakay. Nasalaw ko ngamin ni Auntie Rosa. Kat napagsaritaan, miti may papan iti unat abuok ko. Ay, una yun. Tultuladom sa mo ni Sini, akaaruba tayo. Ni Zeni? Itan niya ko maaga po at tuladak ni Zeni. Saan aya mabalin akayat ko lang agpariban? Amukon ti style mo. Ay, lakay. Ibati kon day ti balon mo dito'y Makaamo kanton amangan. Agawid akmat laadagos. Ay, mabit lang. Anya ka diti paaramid mo. Kita ma. Amangan no adamanan makitam di tadalan kat tuladem tumanan. May busti kwarta. Wen ka di. Danagmun aya. Nagpariban kamat nga agpaiso, Mari Vilma. Siyempre, Mari Zeni. Kita ti buok ko, Ay na. Kasla buok ti artista. Kat, sigod mo't. Sigodan amayat ti buok mo, uray idi saan ka pa'y nagpariban. Amo ka. Ipagpagamlaang day na tatipanag ko nam, kat si kalaang ti makabaal nga agpariband. Ni, napaulimag kamatan, Mari Vilma. Kwa? Ay, adalang ngamin nalagip ko, Mare. O sige, panawan ka pa'y tapno saan ka amataktak. Sige, agan-anad ka, Mari Vilma. Ay na. Kunaklakit din no artista ti masalaw ko iti dalan. Si kamot gayam, Vilma. Sa dino tinagapwam. Ay na, Nana Lucia. Napan ko man intulod ti balon ti asawa? Kasta gayam. Mapanak mo't ijay ile. Nana, awan ka di ti madlaw mo? Ay nawaw. Kas kumaitian niya, Vilma. Di mo ka di makita ti buok ko nga unat? Sigod mo't nga unat ti buok mo. Wala na, hanggang amuyo, nagparibandak. Ay nawaw, uray ni Sene, nagpariband mo't lang. Aguray ka, Nana. Adamadlaw ko. Agna nga ka man, Nana? Ay! Inpaalad mo gayam dagitingipan mo, Nana Lucia. Ay na, italaan adlaw ko nagpa-brace ka. Lakay, mangan kapay ha. Adupay mo tinagbati amasida. Ay, diretsyon nakman, Vilma. Ada ka di masapol, Mau. Itay pa yung makadlawa ka. Kuwa nga min, lakay. Kuwa nga. Kuwa. Kaya't ko kumamot ti
pa. Brace itingipan lakay. Anya? Ay di kagararamid si Kabilma. Ada na kay budgetan ti kwartata na batay. Alan lakay. Italaang mo. Kaparpariband mo. Ita, agpabres ka manan. Kwa, nakitak namin itay tingipan ni Nana Lucia. Kat, ay na wow! Nagmayat abuy-buyaan si ka. Mangan kakit di matayin tani, aginanatayon. Alan alakay. Sige ka din, palubusan na kun. Ay saan? Igatang ko iti abono kun similya ti kakaiso na kwarta tayaw. Sama isa. Sana basta-basta ti agpabres. Ti bres ama ko nakit para lang kadag iti ada diferensya tingipin na. Kano nagngina? Basta. Kaya't kumati agpa-brace itingipan, lakay. Anya ti masapol mo, Manang Vilma? Adala ko mati umay ko damagan, Georgie. Ano yan? Nang hinaayat ti agpa-brace itingipan. Ay, nangina! 45,000 sama ti kababaan ita. Ay, no, wow! Nangina magayam. Apay, agpa-brace ka, Manang. Wen ko ma. Hoy! Nagmayatupit ang ipon mo. Panag ko na, kahit sana nakasapulan ti brace. Oh? Mayat ngamin abuy-buyaan. Kita man dagiti kalugaran tayo. Kaduan na kat naka-brace. Uray ni Nana Lucia. Nagpa-brace mo tan. Nasalaw ko nga ron ijay dalan, idi na minsan nga aldaw. Ay na, sana gaputa da nakita man naka-brace kit tuladem. Para laang dahi dyan kadagiti ada diferensya tingipin na. Kaya't ko nga rudmat. Di ka gararamid, Manang. Saan apang forma ti mako na brace tingipin? Do-it-yourself braces for only 1,500 pesos. Ay, nawaw! Ay, i-message ko man to'y nang i-post. Ada magayam ti saglalaka a braces. Ti ko na ni Georgie kat nangina ka, no? Adamot gayam, 1,500 pesos laang. Hindi kong kunam di tamo bakit? Ay, no, wow! Saan asika ti kasasaritak, Floro, lakay? Anya nga raw. Agbalakan. Agsasaukan, agmaymaysa. Kwa, ada ngamin nakitak a for sale a do-it-yourself braces. Ay na. Masapol ngamin ayang agpabres ka akit aw diferensya tangipon mo kunak manan. Nagmayat ngamin nakitkitaan no naka-brace ti may sa tao. Lakay. Kas kumakan ni Nana Lucia. Kan dagiti dadto maakalugaran tayo. Ay, sana masapol at tuladom ti amin ang makitam. Panunutom pa'y anaimbag, no kasapula mo no saan na. Tatang, sa dino tinang ikargaan nyo iti order ko nga in-deliver da itay? Ada iti salas. Anya day jaya. Braces day jay, tatang. Ay nawaw. Talaga gaya madesidido kang agpa-brace. Kaya't kumot. Iso nga ron ti uso dito lugar tayo. Ay, naimbaglangan Taadda nakitak, analakla ka. Di ko na ni Georgie. Kahit saan ka no basta-basta ti agpa-brace. Kaya't ko nga ron tatang. Nagmayat to pa'y akit kitaan. Apay pang porma gayam ti brace. Ay na, aglisi kayo man kit di itidalan ko tatang. Takitak no husto mat lang tin-deliver da nga in-order ko. Ay na wow! Anya tinaramid mo, Manang Vilma? Ay na bakla. Bagay ko kadimot lang ti braces ko. Hay, unay kan. Awan mat makita ang diferensya tingipin mo. Nagpa-brace ka din. Iso nga rud mat ti makitkitak nga uso ita, Georgie. Hay! Saan nga amin ang makita tayo? Kitrumbang atuladan tayo, Manang. Ay na, idiretsyon kit din, no kaya't mo mati agpa-brace, tauray siya kung ti agorder para kan ka. Ano?
1,500 pesos lang to brace ko, bakla. Os! Naglakamot din. Katuan, ginatang ko iti online. Anya, agorder ka kadimat? Ay, wrong. Diyak kayat. Inton kuan, madadaal pa ito espesyal ang ipon ko. Sapay nga nasakit mo tigams ko. Sapay, jak maikat ti do-it-yourself abraces ko. Ay, sus. Yan yung parikaw, tanakaw. Tatang, kita man tigams ko. Limtag. Ay, daytan. Ay, ang mga nudaytan to, din ti pakaalam iti sakit mo, anak kaw. Aha, ay, uy, di na kumamot-but-but ngan tatang. Saan ka but-but ngayon? Tay bagba alapod naw. Nung ay may impeksyon, tagams maw. Ay, tulungan nakman nga ro, tatang. Tulungan nakman ang mangikat iti DIY abraces ko. Ay, jak amaw. Ang mga masugat pa'y tangiwa maw. Mapangkalangan iti dentista ta matulungan na ka. Tano siya, anya nga iti amaw may papan iti kakastabanag anak kaw. Anya tararamidam dito garden, tatang. Ay, agawit ka pa'y Ma'am Floraw. Ano mo? Apayaya, tatang. Kaya't ni Vilma ti mapanay hospital, talimtag ti gams na, kandi na maikat ti DIY abris na. Anya? Tinto mo lang amin mapampanunot ti asawam nga ramidain. Huwag nga ron, tatang. Hindi pa lang ngayon bagak kan kuha na. Saan nga agpabres. Ipilit na may. Gimatang pa iti online. Ano nga ni Manang Vilma, Manang Floro, Kasla saan mo itong nagsasao? Nakapismas pa ya ka na yun. Ay, limtag ating ipon na, Georgia. Anya? Gapo, iti do-it-yourself abrace a ginatang na iti online. Dayjay, kasya tinapasamak. Tuladin ng tumang amin na makita na. Naimbaga, tasana nakaraw. Awan ti diferensya tingipon na, ngam kaya natin agpa-brace. Kastamod natin akunak. Manyang ay, inaramid na may. Ay, bareng pagnakman na, tinapasamak manong. Saan ngamin anasaya at nga amin ang makita na, katuladen na. Ay, manong, anya nga di ko na igatangan nyo. May 1 kilo man nga asukar, ating ko. Ay, sige, mabit lang, manong. Mabibsing ako sa ulang ko Anyak ko nam. Anyak mawawatan. Mabibsing ako kunak. Isuro man lang ito dyan mawawatan. Kahit mo timangan? Nagrikat ka tikas tuyin na yan. At tuyin ti danom Vilma. Di mo liplipatan. Tumaran dagiti agas maw. Ipatumar mo, Floraw. Untatang. Katagyaman na kada kayo. Blikson kan kadaytaan na pasamak, anak kaw. Huwag ngagpaisaw, bakit? Isong ngayon ton maminsan, dumngag ka. Di mo ipilit ti kayat mo. Ken saan ang masapaw nga amin ang makitam ketuladem. Ay, nawaw! Saan adakas ti agpapintas? Ngam kuma, panunutan tayo ang naimbag no kasapulan tayo wenno saan. Saan nga gaputa iso ti uso katuladan tayo mat. Kang runaan iti amin, agpakonsulta tayo latay iti eksperto. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.
Pakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo patgan mi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Pastor man nalang day taano ang Guryaw. Amang agkulapit tumanan ay nawaw. Paspasturan na matanalaing ka, Tulyo Lakay. Di mo ka di makita kanayon amabsaw. Basta'y pastor ko na. Basol na, no saan nga garab. Ay, iruutam atap no mabsaw. Ay, buludak man nga rod. Ay, natadam abunang yaw tatang. Ay saan? Kay kumpay ti alaam. Ang mga nutilaman pangitagtag bata mo. Mangudal tukit din. Kat namnamin san laang nga inusar ka. Kano isumit nga rod. Usaren ata bunang. Mangudal ti bunag no tila pangitagtag batam Guryaw. Gimagatang kay pailang nga rod no di yung lausaran. Ipabulod mukit din Lakay. Tinapatag saan akong kumpurmay ti pangitagtagbatan na. Ha? Nangagyaw timbaga ni nanang tatang. Ipabulod yun. Si kamot ti lumabas, Linaw. Sa dino ti papanam. Mapanak agi pastor manong Guryo. Ay, nawaw. Ay, ipastor mo mamutay nyo ang may. Tapno, saan nga iso pa'y apakabanugak no kwa. Apay kumakit awam mat ar-aramidam. Agsapol ka ati pang ipasturam. Ijayak nga rod turod ko mga pastor. Di ka umumay ijaya. Sana talaga Ta ijay waig ti pagpasturak manong. Ay, kuwa kaya. Ijay katurod, ta siya ijay waig. Anya? Ay nawaw. Sakti mo na ijay waig. Inakon, ang mga noon na anak. Ay, salbag. Ay, sana mabalit na makaw na ijay waig. Day talinaw. Amuhon, manglikaw ang itipagnan, tamapanak ijay waig. Nalalang tutirot ijay kay. Ay, naipastor ko tinuang may. Naipaglangin tanaunak na ijay alinaw. Nagloko ka mo manong Guryaw. Unak mo adito iwaig ti pagpasturat. Inunaan na. Ijay ko ma. Sana kaya't tinuang ko. Isuad dito'y kamin. Unay kan. Anyan tulangan ti bagak ka ni manang biron. Sapay bilin na kat dito'y iwaig ti pagpastura. Ay kay talaga kastalino. Wala. Ano samtag birok iti sa balay? Ipulong ka kinanti Susan. Urag pulong ka. Awan tumot lang maramidan na. Ay nawaw. Nakailad ka man hindi Guryaw. Awan lat aramidem no diti agilad. Naimbag no saan nga sakit talikod mao. Ay na, relax ka kadilang tatang. Kasangsangpot yun lang, napudot man ang ti ulo yaw. Ay, naramid mo ka na, hindi paramid ka. Nalpasan na ha. Naipastor ko, ti kakaiso na anwang tayaw. Sa dinaw, tinangi pastoram. Ijay waig tatang. Anya, ijay waig kunam. Wen, naimbag ijay ta, do ti root. Ay, nawaw. Nukasta. Inununa ang manan nilino akasinsin mau. Nasabat ko itay. Tamapan ka no agpastor ijay waig. Talaga kasta tatang. Amuyo mait. Na-discarte to'y anak yaw. Diskarte taro pa mait. Kano da kami kaninanang mo timang pakpakan ka. Diskartay. Rumbang lapakan ng daktatang. Tano saan? Asino nga rod ti ibaon nyo amang ipastor itinwang yaw. Ay, si kamot ti masabat ko, linaw ka anakan. Sa dino ti nagkapamaya. Payakas lang nagsangsangit ka. Kasano nga may nanti? Inunanak ni manong Guryo ang nagpastor ijay waig. Ti kunana, ijay turod ti pagpastoran na. Anya? Bagbagaan yun tuman.
Bayam, bagbaga akto di kasinsin mo. Talaga alinuloko ti aramid da di aguryaw. Agyaman na kanti Kahit sa dino nga iti pagpastura maun. Jelat tawaig Awan mo turo ti sigod na pagpaspastura. Ay, nawaw! Apay akas tatilangam anagawid si Kali, no? Masurunak ka ni Manong Goryo, Manang Biron. Apay, adda ka di manan kalukwan nga inaramid na, ading ko? Imbagak lang nga ijiwag ti pagpasturak. Inununan nakit din. Anya? Ay, talaga mo't day di akasinsinta. Laklakayan, nakas ti ugali na. Wan nga rod na. Numaamuan ni Auntie Susan dayta nga inaramid na, sigurado ang maungtan manen. Impulong kun Nasayat mo, tapno bagbagaan da. Awan nga ron, Manang. Ala, umunag ka nga rodan, tag merienda ka. Sigurado ang nabandog ka anapan nagpastor. Ay, bye-bye am da di akasinsin guryo. At dan tulat tapag nakman na. Anyaya man ang tinaramid mo iti kasinsin mo si Kaguryo, anak ka. Ay nawaw, nagpulong ka da kayo? Di ka lagbay ni ti kastangar aramidam. Imbaga na kanukan ka, nga iti waig ti pagpasturam, ngam inuna ang matang. Kasta talaga. Ibagayon tulangan kan ko na a better luck next time. Ayawan ano kasta ka akanayon. Ad akagura na ka ti kasinsin mo. Agbaaw tumulang tigura na. Amuyo mo it nga special child ni Linaw. Malipatan lang to. Ay sos di ka man. Oray kas jay ti kasinsin mo. Dakdakal ti maitultulong na iti kabsat na. Sika ngay. Day talag pastor mo ti amom nga ramidan. Sobra kayo, mate. Apay, nasaktan ka. Katpudno mo timbaga. Manong Guryaw, apay asim murot ka man hindi ti pagpasturak. Magsapol kay ti pagpastura ma. Katuan, mate. Naira na lang amin asikati muna nagpastor dito, oy. Kaya takadwa kang nagpastor. Pumanaw ko dito, oy. Ay nawaw. Tinwang miti ka sa ritam. No kaya't nati pumanaw. Ngano din na kayat? Di awan mabalin. Amumot ay tinwang tagsa ko. Ay nawaw. Amuna Laklakayan. Ne, anyat ko na blinaw. Iswa ka na yun nakangungutan ng kulhulyo. Tadalang langgong mo, Manong Guryaw. Kinadapay sadsadot mo. Nagsadot ka nga sa politi pagpasturam. Ay, nagado ka nga'y pagpagamon. Sumurot ka kidi kanyak. Tamang taman iti papaya. Sige Linaw. Si Pawam tinaloom a papaya ha. Pumanaw. Hinayadong ibarsak. Tap na masipaw ko. Kaya sana malot-lot. Ala. Ito yun ha. Adaitan. Ibarsak ko. Nasipaw ko, Manong. Si Pawumpay na ito'y sumaronaw. Alangarod, Manong. Si Pawat. Umasidig ka dito ay anti papaya ah. Nainaktangan ako na kumkumpot dito eh. Inton nakasidag. Igagarak nga itinag ti kalooban ti bunang kankwa na. Kita agman no di masaktan. Ada akong dito, Nay. Itinag ko. Ano ikaw? Ano nga din tinag mo? Ay, natinag mo ti kalooban ti bunang kaw. Imbag ta di bukod ko tinatamaan. Sana tirupak. Ay, si Pawang mga rodon, ti may sa papaya. Nakamukamot ka na. Anya? Umuna ako ng agawit. Makamukan. Naglukon. Anyat orasan, di malagawid ang tadya Guryaw. Abangan no sinurot naman ng nilino iti nagpasturam na. Ay, una yan tadya anak mo. Laklakayan nakas dya ramid na. Ay nawaw. Bayam, palagi paktumanan no sumangpag. Rumpang laing, ta nakababain. Laklakayan tadya langgong. Wan nga raw, maminsan pa'y ngagpulong nilinaw. Talaga makaraman kanyak day di aguryaw.
Imbes nga dakatulungan ta, ay sakit mo ti ulo itid na. Mala, mapankakit din ijay kusina tamangantan. Nakaluto ako iti pangaldawan tayaw. Nay, apay akas lang nabambanog ka, Lino. Nagtartarayak manang. Ang mga nung kamata na ni Manong Guryo. Apay, anya man ang tinaramid na ka? Kuna na mga lakami ti papaya. Ngam tininaganak mo't iti kaluban ti bunang. Anya? Kita niya ti bukot ko na tamaan ni. Nay ko. Aywan! Ay na! Talaga alanggong dayjay aguryo. Apay akas ta tila nga managawid, Guryaw. Ay, masurunak iti dayjali, no? Apay. Pinanawan na alatan. Naimbag ko man o sinipaw na ti papaya. Saan pa ilang man? Tilang kukuha na ti sinipaw na. Ay nawaw, dahil talaga ayam. Nasakit tinakam kiti dayjali, no? Anya launay ay ati pagsaksakitan tinakamaw. Una, tanalut-lut ti papaya kinnan ko. Ay agsardeng ka man, Guryaw. Kadayon mo alukluk kun ti kasinsin mo. Itatasaan na sinipaw ti papaya, kasta una yan ti unget mo. Amo kong ti aramidak tap na makabalas Ay, di kagar-aramay si Kaguryaw. Mabit lang, Linaw. Nakapastor kan? Nalpasan na. Agawid ka din? Una tawanan ti aramidak ditoy. Ada na panunot ko a shortcut adalan. Ang mga nulok kunak manon. Saan? Sige, kidimit. Makita mo na dyan na lawa tabla. Apay dayjay. Pagayos-usan nga, hindi kiti ubeng. Sumalog day ta iti karuutan. Agayos-us ta sumalog, tapno saan ta amag na. Into nanda kami iti pagsalugan. Irimidjok tapno matinag. Iti kasta, makabaglasak. Ni, apay nakangirsi ka, Manong Guryo. Kwa, awan. Adala na lagip ko, Lino. Sikatiw mo na. Siyak iti balik ko dam, Lino. Agtugaw tangarudan iti tabla, Manong. Walang arudan. Tanay, anyat urasin. May isa. Dua. Anday ta, agayos ustan. Pagsikig iti tabla, tapno makabalasak. Ni, nagsikig ti tabla, Manong. Ay, kumput ka na yung bag. Kumput ak iti rot. Ang mga numapaklip ti tabla. Apay kay, diyak mo tin makontrol. Ay sus, sabali mo tin ti pagturuan ti tabla. Ay. Ay nawaw, anyat napasamak kan ka, Manong Guryaw. Anay ko, nagsakit din sikat ko. Anay. Diyak sa payan makatakdar. Linaw. Apay ngamin a pinasikig mo ti tabla. Anya ita, sikatinadangran. Agraman taropam ko ne. Nasugatan. Diyak may gagara tayo jay. Inaramid mo, kung naman di mo yung gagara. Tulungan ako na, Lino. Anay, sakit ti sikat ko. Anay. Kunak ano di mo kasapulan ti tulong ko. Alagi din, tulungan ako na. Mga nusap-sapulan na kung tananang kantatang. Anay. Ay nawaw, day tatigan na bam Guryaw. Ni tatang mo nagsakit lang arudon ti bagbagik. Kasta pa ila ti bagayo. Ay na, day tatibo nga ti kinalanggong mau. No di mo kumain gagara pinagsikik ti tabla. Sana napasamak ti kasta. Ay sana po doon ta. Nilinaw. Isa tinang ipasikik iti tabla. Ay nawaw, tagrason ka pa ilang amin. Agsardeng kan si Kaguryaw. Di mo ikalintagan ti kalukam kunaknay. Kaya't mau ti mabalda daw, Gusto ni Nanang Mau. Pag nakmam day ta napasamakan ka, Guryaw. Di mo urayan na mabaldado ka. Sakbay ngagnakam ka. Ay nawaw!
No dakas ti aramid mo, dakas tumat ti masagrap mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak iti biyat. Mang dadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdum nga. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Oh, si kamot gayam, Mari Marta. Anya ti masapol mo? Ay, umay ko kumadamagan. Nagpapautang ka pa'y laang, Mari Isang. Wen, agpapautang akpay laang. Iso na laang, ta medyo nanginamot basit interest na. Mano ay ha, Maray? 5% monthly, kumaray. Saan ko ngamin akwarta ti ipapautang ko? Adamot financer ko, Maray. Iso ano di mo kabailan ti 5% monthly? Agsapol kalatan iti sabali a pagutangam. Ay, okay lang kanyak, Maray. Pautangan nakman nga ron iti 20,000. Payable in 3 months. Ay, nawaw. Nagdakulan, Mari Marta. Ay na, adalang ngamin napatag apangaramatak. Di ka madanagan. Ta saan kumang nga itarayan? No kayat mo akat agpinirma talata. Tapno makasigurado ka, Maray. Ay nawaw. Sa dino tinangalami ti kwarta, bakit? Ay, di mon salud-sudan, Waldo. Tinasayaat, mangkita ka iti beach a mabalin tayo a pagbakasyonan. Anya? Tapno makapag-beach tayo mo't Ay, agpudno ka man. Inutang mo manenday ta anya. Sana balay, payable in 3 months. Nawaya na ita. Ay, isublim tayo ta kwarta. Di ka mang ibabain, Marta. Ay, nawaw. Bayadak to kunak lang arudan. Ay, no di mo kaya tag-beach, ay kada kamilatan ka dagiti ubing Agbati ka laangan dito balay. Ay, nanaimbag pa'y damanang Marta. Oh, apay mo't ana ibagam ti kastabak lang. Apay, hindi mo nakita ti impost na iti Instagram na aya? Instagram? Wen, iso tinangipusan na, nag-beach dasi ka. Ay, nawaw. No kasta, pinag-beach dagayam, tinutang ni Mari Marta kanya. Ha? Pinautangam ni Manang Marta? Wen, ang madamot kit di pinirmaan na. Ay, naimbag ano, mabayadan na dayta? Wen mat siguro, nagkarimot abayadan na adagos, bakla. Ay, nagsapa ka launay mo't isang anak ko. Sa dino ti papanam. Aya. Mapanak iti ayan da Mari Marta, nanang. Makaamo kayo matan amangan Sana bale, tanakaluto ang matan. Anya aya ti aramidam iti ayan da Marta. Mapan ko singiran ti utang na nanang. Talo abulan mat gaya man ti utang na. Due date na ita. Ala, agrubwat ka nga rudain. Abangan kit day no masapad amapan ije bangkag da. Kastamot laki kunak, nanang. Sige nga raw, innakon. Mari Marta! Maray!
Anya ayat ti masapul mo, isang. Bigbigat nga agpukpukaw ka iti paraangan may. Ang mga non niya pa iti panunutan, dagiti kaaruba. Imayak mare, umayak ko maagsingiran. Ay nawaw. Awan pa'y magtiimbagak nga umay ka, maray. 3 bulan ng ti utang mo, mare. Due date na itan. When inuray mo kumamot ti text ko. Saan aday ta umay ka agsingsingir no kay kayat mo? Adda pinirma ang mare. Nalipatam samutan. Ay, urayim ti text ko I-text kanto no makadiskarte ak iti pagbayad ko. Saan ang mabalintikas na, mare? Utang is utang. Bayadam iti aldaw ang nagtulagan ta. Awan pa'y nga rudma itad ko ita. Urayim nga min ti text ko isang. Ay, unay ka. Ay, apekas na tilangam ngay may diti balay manang isang. Nahan ano ka? Ay, masurunak iti dayjay amarta. Ay, nawaw. Apay? Due date ti utang na itan. Ngam awan met ti kunanang agbayad. Ay na, napan ka ko maiti ayanda Kano na panak iti balay da itay? Anyang iti kunana? Urayag ka no ti text na. Uwas! Ay, nagpuskol mo ti panagrup-rupa na daitan. Ay no jak lang nakapagtupol itay. Ang mga Unay kameten manang Marta. Na, anya manen ti basol ko kan ka, bakla. Ay na, nadamag ko adi mo pa'y binayadan ti utang mo kani manang isang. Day taka de. Ay kat makauray Kurang pa'y ti kwartak. Bayadak tumot laeng. Ay na, no utang, rumbang abayadan. Oy, bakla, amok day ta. Saan amasapul apalagi panak. Kun may sa kunamlan asino mat ni isang ngagsingsingir. Kat no dakkel unay mat interest impautang na. Itata nagastos mo ti kwarta, agreklamo ka ki din. Kat pudno may. Agasem nga iti 5% monthly nga interest na. Ay, umuna iti amin, naibaga naman siguro kan ka, numano ti interest, sakbay nga imutang ka. Ay, uray Dakkel lata ti 5% monthly. Ada nagdamagak. Kat sobra ka no, ti 5% a porsyento na. Ay, unay kan. Anya, klase ti panuno ti adaken ka. Inutang mo, itata pa nagbabayad, agriri kan anangina ti interest na. Ay, nawaw. Di ka mangibabayan si Kamarta. Bayadam ti utang mo kani isang. Kasano ko maabayadak? Kat dakkel unay ti porsyento na. Ay, nawaw. Oy, umuna iti amin. Amumot siguro, wano na ibaga na mo't siguro, numano ti interest, impautang nakin ka. Ay, saan? Iti anya ko maaga po abayadak dahi nga interest. Kat dakkel unay. Ay, naglalaingan nan ngay. Nagpuskol ka ti pa nagrupa mo, takasta pa iti ibagam? Ay, napuspuskul lata ti rupa ni isang. Ngamin, nanginaunay ti interest, dagiti ipapautang na. Nadayta ka manan. Agbiro ka manan iti rason mo, tapno saan ka masingir. Sa anak nga agras-rason, Waldo. Ibagbagak lang ti pudno. Ngamin, adamot nagdamdamagak kat kunada. Sobra ka no ti kasjay nga interest. Diyak ka mukin ka. Nagpuskol matiro panday je amarta. Dilagbaing. Isupay naibagang met gayam numano ti interest. Angem, dakam mo? Imbagakan kwa na. Kat imanugot mo. Itatag singira. Ibaga nakit din asobra ti interest asing singira. Inlawlawag ko kenkwa na nga adda financer ko. Iso akas jay ti interest ko. Ay nawaw. Ay na, sigurado nga agbirbirok iti rason tapno saan nga agbayan. Saan asyak ti kalkalabanan dahi amarta? Kuna na siguro ang makalusot manen kastamot ti naramid na kanimanang sabet. Iso asa na makasingir ni manang sabet kan kuwana ta nagbuteng. Ay no siya, saan ko akabuteng dahi amarta?
Imanugot iti interes ang nagsaritaan me. At dapat pinirmaan na iso asaan man nga kasta-kasta. Ha? Irwar kunto pa iti video kan record ti saritaan me iti imutang kanya. Mabiit man laang pare Waldo. Nay, ada ka di baga Marisang? Naibaglakit din ta nakita ka. Saanan ama sapul ama panak ijayayan nyo. Pare, ipalagip mo man kin ni Mari Marta. Tabayadan ng tiutang na. Ay, diyak mo iti dayjay nga asawak, Mari. Nagadulakit nga amunan. Sangkay baga na anangina kanong amin ti sing-singiram nga interes. Wen, talaga anangina, tadda financer ko. Saan ko ako kwati kwarta nga ipapautang ko? Inlawlawag kumatday takin ni Mari Marta sakbay nga imutang. Ay, kung naktumot ngamin, Clyde. Amo na akasta ti interes asing singiram. Sa ita, agpatangkan ki din. Adda video kan record ti saritaan me, pare. Ah. Ala, umay ka, takitaam, ipabuyakin ka. Nabambanugak, Mari Isang. Pangaasim tadi mo disturbuan ti panaginanak. Ay, nawaw. No amom kumati agbayad, saan kan akulitan, Mari Marta? Angam kasla nalipatan mo, tanti utang mo. Di mo malagipan ti agbayad. When ta sobra ti interes asing singiram. Ulitak manan Mari Marta. Sakbay nga imutang ka, imbagakan ka no mano ti interes. Imanugot ka mat, kat imutang kalata. Itatag singira, agriri kan. Oray i-post nak iti Facebook, Mari Isang, saan ko abayadan jay utang ko. Di ka agar-aramid, Mare. Tada video kan record ti saritaan ta. Ha? Naglawag. Imanugot ka iti interes nga imbaga. Anya kumat bibiyang ko ngay. Sa anak nga agbutang, taamok ahusto ti ilablaban ko. Ay, nawaw. Ay, daytoyan tirigat na. Kundi utang kayo, intun pa nagbabayad ado tiririyo. Una yan ti kas na klase ti panunot. Da kayo laang ayat agkasapulan iti kwarta. Kita mo numaminsan, bakit? Saan anasaya at tikas na? Asi ka lang arudon tinakautang. Kasta pa'y teramidam. Di uray ipabarangay nak. Sa anak nga agbutang. Na, ay, di mo karkaritan ni Marisang. Di mo amo, ti kabalan na. Oh, sana balay. Tawan pa'y mati na ibalod gapo iti utang. Kayat mo ka di ti may pabarangay. Kayat mo, ti madan iti record. Uray saan ka maibalod ta maibabain ka. Laglagi pang bayta. Oho! Na, takas tapay lati sungbat mo. Wala, agpatangkan ka. Agpatangkan ka, aginggat mauma ni Marisang. Di agpost lang. Sa anak nga agbutang kunak manan. Basta, illegal ti pautang na. Saan lang nga illegal? Nangina pa iti interes na. Kanayon ang nangina ti interes. Dahil tala ti rason mo, mate. Kat no nabuyak kan nangiko ti saritaan nyo, iti imutang ka. Naglawag nga manugot ka iti 5% monthly nga interes na. Ita agriri ka. Ha? Agrason ka pa ilang. Kino adda bijaw. Iso ti impakita na kanyak. Iso na mo kay manugot ka 85% monthly interest. Ay, agbain ka man sika. Imanugot ka, edi imutang ka. Itatasingirin da ka. Nagadon, aririn. Ay, nawaw. Ada ka din ni Mari Isang na narosita? Ada na pananda, Waldo. Apay ka day. Ada ko maitid ko kan kuha na nana. Anyo day jay. Bayad, ti utang ni Marta. Ay nawaw. Ay naimbaglaangan Tanalagit ni Marta. Saan nga rod na. Anya ti kayat mo asawan. Kinisayak ti indulin na kwarta. Ay, mga no agririn ka. Tinapatag kat mabayadan na ti utang na nana. Ay, awatan nyo kidin. Taitad yun tao ka ni Mari Isang inton sumangpait. Ay, agya manaklaunay, Waldo. Ay, sigurado ang maragsakan ni Isang. Tamabawasan nun ti pampanunutan na.
Babagmat ta nakalagip ni Mari Marta kat nagbayad mat na ang nanang. Ay, ni Waldo, nga asawa na ti Imay. Anya? Ti ko na nakanyak, kinisayan na kanu ti kwarta nga idulduulin ni Marta nga asawa na. Ay, nawaw. Imbag pa'y ni Pare Waldo, amo na ti agbaing. Ay, pudno launay takunam, anak ko. Agbalin ko man nga adal day takun kwa na. So asikamat isang, di mo pa utangan dagiti tao nga adu ti riri na no pa nagsisingir. Talaga asaanan nanang. Narigat a pautangan ti kaskin ni Marta. Nalaing nga umutang, ngem no masingir, nagadun ariri na. Waldo, naksayan ti indulin ko a kwarta. Sika ka di tinangala? Wen, imbayad ko iti utang mo. Ay, nawaw! Ada na patag apangaramatak iti dayja a kwarta. Apay nga imbayad mo? Una, tadi mo amo ti agbayad kasing singiran da kan. Siya akong tinangyawat. Isublim dayja a kwarta, Waldo. Hindi ka agar-aramid. Awanan, imbayad ko nga rudan ka ni Mari Isang. Ay, no, Waldo. Talaga adi ka ang pampanunot. Sayang ti discount ko ma. Anya a discount nga ibagbagamit. Inuray mo kumapay a pinagbalin ni Mari Isang a 1% ti interest sa mo binayadan. Ay, awan mon, Waldo. Di mo amo tag-diskarte. Nunay ka na ya. Kalukwan day tapang panunutom. Nuan niya tinagtulagan niyo. Iso ti masurot. Manganan. Anyat masita. Ay kat ugot manen No saan ka kumangamin a nagpakalaeng kat binaybay am asyak ti mangbayad iti utang ko kan ni Mari Isang. Di naka-discount ta kuma. Adda kuma ti maigatang iti naimas ama sida. Day tala ka na yun ti bagbagamit. Ay, matitilong ti lapayag ko na makangkangag. Pudno mo ti bagbagak Isungarod nga agriri ak iti 5% monthly interest. Tapno maka-discount ta kuma. Hanggang napan mukit diin ti kakaisuna kwartata? Ay talaga di kag sardang. Talaga nga urayam ang mapunwanak. Ti utang bayadan. Noan niya ti interest ang nagtulagan niyaw. Iso ti bayadam. Naggadto ka aririmon. Unaw, urayam ang makarmaka sa kaagnakam. Kasta ti kaya mau, Ay, saan? Lakay? Ti utang katrumbeng amabayadan. Di mo gundawayan ti padam a tao. No anya ti napagsaritaan, isungarod ti masurot. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang dadrayaw, kan liwliwa, kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, nawaw! Nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Ay, Samuel, bumangon ka ditan. Aldawag! Samuel! Nasa pa ba'y may nanang? Madamdamag pa bumangon. Ay, nawaw!
Anya anasapa sasawam, kaano nagngaton jay inay, bumangon kaditan, taing katulungan jay amam, ijay talaw. Wen, madamdaman to ka day. Ay saus di ka agsadot-sadot, Samuel. Kasano ka ang makaasawa no agsadot-sadot ka mag? Rumbang nalaang naggagat ka. Iti kasta, maisaga na ang timasakbayan ti buklam a pamilya. Ay nawaw, bayamon ta asawa nanang. Awan tumulak kumayat. Di mo ibagati kasta anak ko. Mamati ak amasarakam tumutlaang ti babae akagasat mo. Taykun kunada a destiny. Awanan ti kasta ita. Basta ginusto ti babae ken lalaki, mapalinan. Awan day ta destiny dita. Adula amin. Kahit adang arodan na gustuam. Ay addan to siguro ananang. Inton dumteng tigasat. Ay nawaw. Kunam asaan ka mamati iti destiny. Ita, or-orayam at gayam ti kagasat mo. Ay, dadaal san ti ulom, Samuel. Aginom takiding aginom pare Samuel. Kakaiso na nga dapaginom. Ay kayo na pare. Ag-cheers taman nga raw. Para sa pangmatagalang pagbabarkadahan natin. Ay nawaw. Cheers pare Samuel. Ay, unggayam. Sa dino kumaya ti papanamitay. Nakapulis ka, Mike. Ha? Di talaga nga pare. Adala kong mamapan ko pa siyarain. Ang bye-bye amon day jay. Inton maminsan ton. Inawis na ngamin nga aginom, di aginom ta. Ay nawaw. Adan samot tin sabsabo nga madyakam mo, paray. Ha? Ay, awan pare. Awan. Amon, paray. Ada magkakurso na dak abalasang dito lugar tayaw. Iso na lang, takas lang mabaina. Mo't amapan mangaram kang kuwana. No talaga nga ayatem day ta balasang. Rumbeng laeng agpudno ka kang kuwana. Iti kasta. Saan da ka nga unaan ti sa balay, pare? Ha? Ay, wanya. Wen, pare. So ano siyakti si ka? Ay, nak-armanan ti balasang akurso na dak. Sakbay nga arman ti datuma. Nay, mayat sakit diti aldaw mo ita, anak ka. Siyempre matananang. Ay nawaw, kasta unay mo't apa nagpurmam. Apay, sa dino ti papanam, Samuel. Mapanak agarem. Ha? Agarem ko nam? Wen. Ay nawaw, dinakman paglulukwan si ka, Samuel. Ta sino kumamot nga iti mapan mo armang. Ni Sheila, nanang. Anya? Ay nawaw. Ni Sheila nga anak da pari Crispin ken Mari Luciati ko nam amapan mo armang. Uwan, nanang. Anay ko. Pahingin nga kabel kayo. Agtagtagainop kan samot, Samuel. Ay, saan man, nanang? Pudno ti bagbaga. Kasano nga armam ni Sheila kano adan nobyo na. Kandimot kinaubingam dayjay. Agbabarkada kaya. Ita, mapan mo armang. Awam dakis na. Di na say-saya at agam amu kamain. Iso nga rod mo ti ipit-pitik to'y heart ko. Kain may sa nobyo na paila dayjay. Saan na nga asawa? Ni mo't pare lari ti masabat ka. Ay, pare Samuel. Agasan. Nakatatar ka ita. Sa dino, iti papanam. Ako di talang paray. Uray si kamay. Nakatatar ka ita. Sa di numut ti papanam, pakipumpunan. Ay, sti! Pagpasyaran ko na kuma. Ay, nawaw. Ay, mapang kumapasyaran at ibalasang sabsabungag. Ay, win, paray. Uray siya, isumula ti papanak kahit. Sige nga raw. Agpatuloy akaon, pare Samuel. Sige, paray. Ay, mabilang, paray. Ada ka di pa ibagam? Aginom tanto man into malimay. Agkita tanto di tersina ni Nana Birjay. Ay, nawaw. Ay, kuha na. Amo matayin.
Jak ugali ti mang paay iti awes. Nang runa no sika, pare laray. Aday ta. Adda ako niti arubayan da sila. Sila! Yuhu! Sila! Umayak man sila! Yuhu! Ha? Para sa May. Apay nga ka dito ibalita sila? Kwa? Ni sila nga minti bagbagakan ka kurso na dak pare. Sika ngay. Anya mo ti aramidom ko maditaw. Anya? Nukas na kurso na mo ni sila. Kano iso mo ti balasang nga ipagbagakan ka? Anya? Ang okay lang day taparay. Awan tinasa kita bakarang kaw. Ay, saan pare laray? No, okay lang kan ka. Saan kanya? Ha? Anya kaya mo sawon pare Samuel? Tangay siyak tim mo na ditaw. Siyak nga rod ti umuna amang sarong kar ni sila. Eh, sana, agiddantan. Iti kasta, saan taon ay makadistorbo ka ni sila. Umay ka, may dabis man wine. Sabong para kan ka, sila. Nyangay mo tayo sabong sa mile. Plastic mat. Kaya nasa mine, plastic mat. Di pa nagaya mau. At least, saan akas iti sabong ay gemaw? Nalaylay danay. Kaya nasawan, nalaylay ti ayat mo. Apa yan? Anya ti mapaspasama kada kayo adwa, ha? Ha? Nagado ti tababalasang. Ngam syakit din ti umayo sagsagutan iti sabong. Apay, agan ano kayo? Ato'y sila. Sabong para kang ka. Plastic nga agpaisaw. Kaya't naasawon da ito'y ket saan to apulos amalaylay ti panagayat ko kang ka. Mangipanagnak nga da forever. Sila, my loves. Sabong ti karabasa para kang kanay. Adala nga ro din sabong mau. Ada pa idengdeng mau. Ay, no sakti song batam. Sigurado nga umatidog pa iti biyag mau. Ngamain, agsida ka iti puro anatang. Nasustansya na kita. Anya? Ay, unay kayo lakit din aya, Samuel, Larry. Anya aya tinaknakan nyaw, tasyak pailaeng magtipagtripan nyaw. Yig mo day ta asabong, Samuel. Ta i-displik man iti balkon. Yig mo day ta asabong ti karabasa, Larry. Ta ilaok ko iti irot-lutok adi nangdang. Ha? Ay, nawaw. Ala, urayan dak dito yan, wal. Mga laak-labiit iti merindaan tayaw. Tapno di kay ke mabisinan kabayatan ti managistorya tayaw. Ay na, pasensya kayon babaraw. Naibus mo gaya man ti pamerindak kumakada kayo. Anusan yun, aday ti may sa atinapay. Kansa nga ta sa adanom. Pagbingayan yun. Ay, nawaw. Naglukan, saan tayo mabisina ko? May samat at tinapay tinwar ni Nana Banjay. Mudtoy day ta tinapay, Nana. Siyak tipang tidam. Ay, nawaw. Inayadam mo't alaray. Ang mga numaltutan ka. Kas kalama bisinan iti day ta jarmaw. Aywan mga agpay subaraw. Inayadam. Awan mo't mga agaw iti tinapay akang kanam. Magbisina nga raw. Agmerienda ka mo tin, Samuel. Agmerienda ka no. Ngam awam mamerienda. Alangan nga agawag ti kang kanin nilaray. Kwa, sige lang sila. Inton madamdaman ton. Da ito'y latan danom kanyak. Nabsugak pa'y ngamen. Nay, apa yan lari baraw? Muto ti danom, Samuel. Painumang ti danom ni Laray. Naltutanang, darasang. Aguray ka. Ada malagip ko akaruprupa yung itisigod ang nagtrabahwak Ha? Talaga na. Sa dino ka ditisigod na pagtrabahuan nyaw? Ay, nawaw. Sa dino kay Nana. Ijay so. Supervisorak ngamin asigod ijay. Ay, una yan. Grabe kayo, Nana. Ay, nawaw. Pudno ti ibagbagak, Samuel, Laray. Kinapudno na, duwada mo lang kay. Kun talaga akaruprupa yaw. Ay, nawaw.
Apay, kasdi ka din at talaga ti panagrupropa may nana? Ay na, wain ko na lang arudan. Sa anak amang rabrabak. Talaga akarupurupa yaw dagiti mang pakpakan kadagiti bakas ijay saw. Kaya't yung asawan, taaw ti bagbagayo akarupurupa may, nana? Kauna, alangan mait. Apay, anya ayati ada iti panunot yaw, idi kunak nga ada karupurupa yaw ijay saw. Ha? Ay, kwa na awan. Sige, umuna nga agawid hain. Ay, sika nga isa, Mike. Dito ikapay. Kuala ray. Agkuyog tan. Agdantan nga gawid. Sikan tumang ngamin laray. Ay, apay nga isyak. Sika kundi aram kan tumang ngamin ni sila maglagayam ti mapamuar, Mike. No di ka kasal baga tao. Oho. Uray siya, mate. Kunak man lang no sino ti armam. Ni magayam sila. Ni danugang kamparay. Sige idanon mo Apay ti kunam di lumaban. Na. Apay karkaritin na lare inton ko disnugan ka magpaisaw. Di nakpadpadasay nay. At sa magkakambal mo malas. Iramraman nakpay, mate. Ngayon na, wow. Di naman papadasin si Kasamal. Apay, ti ko nang kabuteng ka. Saan? Nay. Apayan, Samuel, Larry? Anya ti mapaspasamak kada kayo, ha? Ni Larry, naglaing agpapasol. Makadandano ka nga raw. Di mo yalis talipuspos ni Lani, Samuel. Kino nagbatad asi ka tinakabasol. Ita, pabasolin na. Ay, agtal na kayo man. Apay nga minaya. Anya ti pagapapaan niyaw. Kasla kay laubeng. Ibagayo man kanyak no anya ti parikot. Apay anya tinaknakan dagi di adwa nga umay da kundi aram kang kasila. Hay, wan nga rod nanang. Jakman amo. Kala at matlatan ti umay da dito'y balay. Apay, di da among adan nubyaw. Amo da matikunak, nanang. Ay, por Diyos, por santaw. Nubilang laang, jakla kayat amay sa kadakwada ti agbalin anubyaw. Ay nawaw, pulos met ananang. Ay, pakawan. Jak man la mairusok ti makikaida kadakwada, nubilang laang. Isu adi ka mas daaw, no apay akas di ti panakisaritak kadakwada itay. Inaramid ko ti kasjay, tapno pumanaw dan. Kat, husto lang tinaramid yung nanang. Disturbo da lang dito'y balay. Imbes nga ado ti malpas at trabaho. Awanan taisudakit din ti asikasuan. Ha? Kumamot no da pakairanudan kadakwada. Awan met nga road. Ay wala, numakinubyo ka, di ada pakairanudan. Kas di mo laang numakibarkada ka. Saan nga di isuda laang ti mairanranaw? Kaya't yu asawan, may sa ababae, ti sabsabungan nyo. Katnipay Sheila, akaubingan tayo. Why? Na ito Samuel. Sali-salay. Di na kaya tagpaabak. Agpaabak? Apay, nubyam ka din ni Sheila? Sampay, May. Saan pa'y magayam? Kat si ka Samuel, anyamat ti parikot mo? Maka-5 mo na ito yalaray. Nagadwa babalasang dita mabalin ng armain. No, apay ani sila pay lang, mate. Adda ka, mate. Ay, nawaw. Oy, Samuel, di nakman isublat a pagtritripan. Ha? Kun may sa anak pa'y anak kasagana para itiday tabanag. Ang aguray ka man. Urnusan nyo man ti bagbagiyo. Kasla kay laaso kan pusa. Agap-apa kayo kit din ga pulangi ti may sa babae. Wan nga ron, Santa mo't asigo da kastoy paray. Wan nga ron. Ang amam. Kuna to'y pusok nga armaklatan ni sila. Ngam kunamot ti panunot kaw. Saan? Ngamain, ang mga nudinak tumula magustuhan, gapu iti kinalaad kaw. Nukas padata mariri na pare Samuel. Kinapudno na. Kaya kumaten ti umatras iti panagaram kaw. Iso na lang ta. Ay ayate mate. Ay nawaw. Amuyaw,
No kastamat laeng, nasaysaya at laengan nga agbabarkada tayo laengan nga upat kada Sheila. Ay nawaw, kas di ayamay. Pag kunaam ngay, mat anasay-saya lang agbabarkada tayong kada Sheila. Wala, ngamen, awan ti rason tapno agapa kayo kani Samuel. Kasla ita. Ay, wala niya. Husto ka, lanay. Ay, sige, takasaritak to ni Sheila. Ibagakan ko na sa anak ko nga agaran. Ipabusoy kon ka ni pare laray. Ay kwa, sanang pare. Diyan mo arman ni Sheila. Agbirok talangan iti sabali ang arman ta. Iti kasta ka agtali na iti panagbabarkada tayo upat. Bukbukudan latan ajay nobyo na ni Sheila. Ay nawaw. Awan lat ingkay pagtritripan da kaya dua. Pag-aamuyong mat ngamin nga dan nobyo ni Sheila. Ngam arman nyo pa'y laang mat. Ay sos. Kay kumusta nga iti panagaram mo kini Sheila, Samuel? Ay, kuha na nang. Oh, bayamon ni Sheila. Adan sa paling armag. Ay nawaw, daytan sa mo lamang good time ti kukuam si ka, Samuel. Ni, sa mo na nang. Napanunot ko ngamin nga agkita aklangin iti sa baling armag. Ngamin, adan nobyo ni Sheila. Kan may sa agbabarkada kami. Sa kursunada magayam ni pare lari ni Sheila. Mas daawak ang amain. Taapay mo't ani Sheila pay laang tinapan mo inaraw. Ay, dadaol san ti ulaw. Ninanang mo't. Saan mo't Ay kwa, basta, kasday. Adan sa baling armag. Iso nga, agsagana kayo. Tadumanon tayo. Ay, nawaw. Awan pa'y lanubiam ngam dumanon kan. Ay, awan maun, Samuel. Dadaulun at talaga ti ulaw. Parehas na nanang. Kaya't kwa sawan, isuntumot lang ti turong na. Numapanak agaram, kat sungbatan nak ti balasang. Oh, di agkalay sa kamin tumot tin adagaos. Pare-laray. Apay pare Samuel. Nakasirseryoso ka, Mike. Pampanunutek lang ti imbagbaga ni Nana Vanjay. Ha? Tina ni Sheila? Una, asino pa'y kumaya ti amom a Vanjay. Ay nawaw. Apay ka din ni Nanang. Ay, ni Nana Banjay. Amirisag dagiti imbalbalikas na. Hindi na pantapin na siyar ni Sheila. Kas kumaitian niya ngay pare Samuel. Ti kunana, nga da karuprupa ta iti sigud a nagtrabahon na. Ay nawaw. Di mo ni palagip day kay pare. Masurunak. Pudnaw adi na indiritsaw. Makapasahira tamit itiri na. Ay, exactly paray. Kaya nasa wine, saan na ta akayat apara iti anak na? Kawamay tanalaad ta. Iswabay may amaw. No talaga nga awam mga kadata. Di santan ti agbaak. Oray na laan ta. Basta gwapo mo ti panagpuspuso ta. Ay wala pa rikoy. Day tati the best. Aba namat ay gwapo ababae raw. Oh, kumusta kayo matan ka ni Harold, Sheila? Ay, awanan lani. Nagsina kami. Anya? Ang apay. Kasano, katadamot gayam other woman na. Ay nawaw, kunaktupay kat. Kasano kat nakatataarmat nga men jay nobyom. Ha? Nimot Samuel, tagturong dito eh. Ay hunag paiso. Oh Samuel, kumusta? Long time no see. Nakatataar kay taa. Papanam ngay? Ay, kwala na Dumanon kami itayan da Carla. No kasta, mga sawakan, Samuel? Ay kawin kahit maawis kayo amin. Nang runa kada kayo adwa. No kasta, mga sawakan, Samuel? Wen sila, kasi ti apaw. Nakasara kang iti babae anang ngayat. Kaya nang ipatag kanyak, iti likodan ti kinalaad kaw. Samuel. Ay nawaw. Congrats ang harod, Samuel. Sa wakas, mga sawa ka matlangan. Ni, aguray ka. Ni matlari ti sumungad. Huwag magpaisaw. Ay,
Unay lang kita pa nakairanrana na ngay. Ay, saan ako na marigatan na mga awis ka na kayaw? Ha? Ni, anya ti kayat mo asawan, Lari? Kas kanyak, mga sawa matan ni pare Lare. Sila, lanay. Ha? Ay nawaw talaga. Congrats kada kayo. Maragsakan kami para kada kayo. Kamaudyanan na, agpamilya kayo matlangan. Maksayanan tibaak dito'y lugar tayo. Wala! Pununay day tala na Iswa da kayaw. Makiasawa kay matan. Ay nawaw! Itinagan ni Ayat, awan na laad na gwapo ken napintas. Ti importante ket ti ugali. Kang runaan iti amin, ti panagtalinaed ti panaggagayem. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.